ты уже сошла. Она сошла уже, тут я тут! Чекай. Так. Куча звонков, блин. Так, мы тогда убираем звук. Да, я вижу. Сейчас, секундочку. Да. Да. Юля, что ты? Добрый день. Олег Груздилович, Радио Свобода. Терминово мы приехали у Куропаты. Поступило поведомление, что тут уже сносят крыжи
і ми переконалися, що так це відбувається. Значить, учора тут у Куропатках з'явилися скалки, які позначили магчимую трасу некої огороджі чи забудови. Тоді коментарів про це нічого ми не отримали, що це за колки, для чого це було зроблено. Але було повідомлення, що напередодні у Куропатки приїжджала велика група чиновників, міліціянтів, неких супрацовників, які ходили по Куропатках, нечто тут узгадняли, раїлися і нечто вирішали. І ось сьогодні зранку справді почалися події у Куропатках. Ми бачимо ось гэты, я прошу оператора показати гэты бок. Ось там ресторація «Поедем, поедим». Ось, значит, вот этот весь бок был усталяваны крыжами, великими крыжами, больше 3 метра, якія были добра бачны з кольцевой дороги. І ось гэтых крыжоў літаральна за 2 гадзіны этой сённяшняй раніцы уже тут не стало. Их, причем вот там мне сказали, на дороге на Заславль, сказали, что там их уже сгрузили и вывозят с Куропатков. Я сам бачу несколько крыжоў, які грузят на великие машины. Тут стояло больше за, может, 20 крыжоў великих. Все они уже зникли. Застались только ось група металличных крыжоў, якія хутчэй за все, яким ще хутчэй за все наканавана такий самий лёс. Значить, бо ми бачимо эту машину з бетоном, яка певна для того, каб зламавши гэтыя крыжы, потом будут гэтыя дзіркі бетонировать. Ну, это мы поглядим. На этот момент, наколькі вядома, мне, ось, наприклад, от активіста з метра Спіровича, з боку Експобела так само уже знищені, змонтажовані великі крыжы, які усталёўвалі цягам мінулого году, які добре були бачні. Яны нібыта так само якраз праходзілі по профілю вось этой меркаванай агароджы. Про агароджу пакуль дагэтуль так само нічога не вядома. Сёння мне ўдалося дазваніцца да дырэктара спецлесгаза Бараўлянскага, спадара Мірановича, але ён адмовіўся каментаваць і адмовіўся сказаць, што это будзе. Будзе агароджа тут ці не будзе. А чаму я да яго звяртаўся? Потому што, напрыклад, у Міністэрстве культуры кажуць, што мы да этой агароджы не маем ніякага дачынення, і яна не узгаднялася з намі. Федэрацыя прафсаюзаў, якая замаўляла мемарыяльны знак у Куропатках, таксама кажуць, што мы уже нічога іншага тут не плануем зрабіць, мы сваю справу зрабілі, і тэрыторыя знаходзіцца пад кіраваннем Бараўлянскага спецлесгаза, таму звяртайцеся да іх. Але вось Бараўлянскі спецлесгаз адмаўляецца каментаваць, дасылае журналістаў у Міністэрства сельскай гаспадаркі, з якім пакуль не ўдалося звязацца і высветліць, што ж тут плануецца зрабіць. Але мяркуючы вось па той колькасці тэхнікі, якая здесь знаходіцца, па тыму прыкрыццю міліцыянскаму, якое забяспечвае тыя працы. Нагадаю, тут вось дзяжурныя міліцыянты, і яны не пускалі туды журналістаў. Мяне, напрыклад, не пусцілі. Супрацоўнік міліцыі, які называўся супрацоўнікам Менскага райотдела міліцыі, не назваў сваё прозвішча, сказаў, што вас не пусцяць, здесь ачэплена, дзеля вядуцца будаўнічыя працы. Што мне это будуецца, як доўга будуецца, будзе будавацца, не сказаў. Дарэчы, тут вот такая цікавая рэч, там супрацоўнікі былі Белтэлекама, і калі аднаго з іх шэрагоўца я спытаў, што вы тут робіце, ён гатовы быў мне расказаць, але падышоў да яго начальнік і загадаў маўчаць, і толькі потым сказаў, што яны пазначаюць сваю трасу. Вось якраз уздоўж этой дарогі нібыта праходзіць іх траса Белтэлеком. Вось такой афіцыйны звесткі пакуль мы маем. Про тое, што тут адбываецца. Здесь быў актывіст, былы старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевич, зараз я яго не бачу, але ён тут знаходзіўся. Праўда, за ім ішлі міліцыянты, і іншыя актывісты не ўключалі, што нешта можа з ім адбыцца. Таксама тут ёсць вядомая актывістка Ганна Шапуцкая, якая апякуецца Куропаткамі ўжо шмат гадоў. Мы удзельнічае ў пікетаванні рэстарацыі «Поедем, поедем». Ну, яна таксама кажа, што, як і іншыя абаронцы Куропаткі, што вот гэтыя працы, якія тут праводзяцца,
І учитывая, что вот эти працы, які тут проводятся, яны не узгадняліся ні з этим народным дирекцією народного меморіалу, якую представляє один з активістів КХП ДНР Олесь Чахойський, ні з оборонцями Куропатов, ні з громадським комітетом оборони Куропатов, який представляє Ганна Шакуцька. Тобто ось ці праці ніяк не узгаднялися з ними, навіть не інформували цих людей. У тым ліку не информовали тех, кто усталёвывал этой крыжи, бо фактично по закону как бы, это застаецца их власнасцю. Вось эти крыжи были демонтажированы вельмі хутка, літаральна за гадзіну. І пакуль ніякіх тлумачэнняў, чаму это зроблена, няма. Можа, мы зараз паспрабуем прайсці ўздоўж гэтага ачаплення, ці можа спробуем туди на Куропаты пройти. Ось тут очепление заканчивается. И формально как бы нам никто не заминает пройти туди. Поглядим. Коли нас будут спынять, коли нам будут перешкоджать, мы про это поведомим. Ну, покуда мы пройдем, попробуем пройти до дороги, до Голгофы. Так, вот я бачу, Андрей, сними, будь ласка, вот машина, какая тут стояла с раствором. Ось я начал, если уже отъехала. Ну, магчыма, она, так сказать, была в резерве, ее покликали для неких працаў. Супрацоўнікі цивільныя, якія вось там стоять удалі, дальше как-то вот нас вяло реагуют, не спыняются. А тому мы идем по Куропатах. Тем больше я бачу на дороге, до Голгофы есть люди. Единое, что немагчыма высветліць, гэта што гэта за людзі, працаўнікі ці журналісты. Так, мы выходзім на дорожку, якая была пабудаваная мінулай восенню. Гэта дорожка вядзе да Голгофы. Пакуль мы па ім ідзем, так, што мы бачым? Справа вот от нас кольцевая дорога, и там усталяваны, недавно были усталяваны крыжи металличные. Так вот, побач с этими крыжами всеми стоят слупки. То коли уявить, что там будет проходиться огорожа некая, то эти крыжи, хутчэй за все, будут сносить. Но пока до их не щапаются, покуль мы бачим, что отщеплен только вот этот вот той бок Куропатского периметру, який выходит до ресторации «Поедем». Так, ну вот за нами все-таки выправилась группа, участие с этим милициантом цивильным. Ну, вот это не будем, это, конечно, убегать. Когда они идут до нас, то... Хотя они не спешаются, они, в принципе, как бы сошат за нами. Я так разумею, что их задача это оховывать вот эту вот зону, якая отщеплена ленточкой. И інших они людей не чапают. Сбоку Голгофы я бачу, что идет некий человек с фотокамерой, то есть это училище корреспондент, а за им еще два, видать, супрацовники милиции, мяркуючи по форме, по их выгляду. Ну, покуль далеко, докладно не бачно. Ну, тогда мы почекаем этих людей и, может, спытаем их, что там отбывается, как быть в курсе всех подеев вокруг Куропатова. Но по звестках я уже спосылался на громадского активиста Дмитра Каспировича, по его звестках той бок от Експобелу уже так само там нема крыжов. Так, там идут милиционеры. Молодой человек, добрый день, пробачьте. Скажите, пожалуйста, что там отбывается? Нічого, пусто. А? Пусто, нікого там нема. Что? Пусто, нікого нема там. Там никого нема. Ну, то есть там прац нема никаких, так? Ну, вот человек с камерой сказал, что там ничего нема. Ну, что значит ничего нема? Все-таки мы пойдем туда, пойдем до Голгофы, и там мы поглядим, что там будет. Вот, может быть, эти супрацовники милиции скажут.
Добрый день, скажите, пожалуйста, туда можно пройти? Там не заборонено? Ну вот, нам ничего не сказали. Как звичайно. Але не забороняли пройти. Мы тогда пойдем до Голгофы, и с этого выше, может быть, бачно нечто, что там отбывается внизе. Коли крыжи з боку Експобела сапраўды знішченыя, выкопаныя, то их мусяць вывести. Эти працы могут растягнуться некий час. Ці яны уже законченные. Поглядим. Нагадаю, гэта радыё Свабода. Мы вядзем на просты рэпартаж з Курапатаў. І сёння стала вядома пра тое, што з раніцы тут пачаліся працы па дэмантажу крыжоў, усталяваных па перыметру Курапатаў. Тых самых вялікіх крыжоў, якія прыцягнулі ўвагу у тым ліку Александра Лукашенко падчас вялікай размовы недаўняй. Он сказал, что там такое, и загадал разобраться, навести порядок. Ну вось, магчыма, якраз гэта зараз і робіцца тут у Курапатах. Ну, мы бачым, што в самих Курапатах вось крыжы, якія тут усталяваныя цягам апошніх 30 нават гадоў, яны стаяць у тым же выглядзе. Некаторыя з іх уже старыя там у лесе, спарахнелыя, яны перыядычна мяняюцца актывістамі. Хаця з гэтым таксама ўжо цяпер з'явіліся праблемы, як вядома. Вот гэтыя новыя крыжы, што мы бачым уздоўж дарожкі, яны ніяк не закранутыя, іх не чапалі. То бок, хутчэй за ўсё, вось гэты лёс напаткаў дрэнны тыя крыжы, якія знаходзяцца па перыметру Курапатаў. Так, мы побач з мемарыяльным знакам, які быў усталяваны у канцы мінулай восені. Той самы знак, які замовіла Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Дарэчы, я учора размаўляў з прадстаўніком Федэрацыі, які тут прысутнічаў на гэтых працах всіх, і пытаўся яго, чаму гэтак і не адбылося урачыстага адкрыцця, ну, хоть какого-то такого мерапрыемства знакова, якое б засведчыла, што этот мемарыяльны знак адкрыты, што ён не так просто тут з'явіўся. Як звычайна прыходзяць нейкія кіраўнікі, нешта прамаўляюць, адзначаюць. Але этот супрацоўнік сказаў, што такой урачыстасці не планавалася, і ён пра яе не ведае. Сказаў, што мы сваю справу зрабілі. Параўнаў гэтую справу з усталяваннем, прыкладам, сказаў, вот я крыж на магіле свайго сваяка прыважу, стаўлю, ці помнік. Я ж не праводжу некае урачыстае мерапрыемства. Вось так і гэта. Ну, вось такая пазіцыя была засведчана супрацоўнікам, адказным супрацоўнікам Федэрацыі прафсаюзаў беларускай, якая замаўляла гэты мемарыяльны знак. То бок, магчыма, што урачыстае адкрыцця і не дачакаемся. Так, мы тым часам праходзім ад Голгофы, не спускаемся вот да таго боку Курапатаў, які мяжуе з Експобелам. І вось я бачу там купку людзей, якая стаіць. Здаецца, у жоўтай куртцы гэта якраз Зміцер Дашкевіч. Зміцер Дашкевіч, вядомы актывіст, был палітвязень, ён шмат зрабіў тут для увекавечання памяці загінулых у гэтым месцы, ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Пад яго кіраўніцтвам было усталявана некалькі дзесяткаў вялікіх крыжоў. Летась, ну, вось ён якраз і зараз, мужчына, назірае за тым, што адбываецца. Так, там Ганна Шахуцька, там яшчэ актывісты, там журналісты. Ага, там журналісты. Тут сонца б'е ў вочы, цяжка разглядзець. Да, вось Зміцер. Стаіць Зміцер. Мы зараз паспрабуем. Так, ён пайшоў. Мы не можем его.
Добрый день. Ну, О, Ганна, вітання, так. Подожди, надо как-то ее развернуть, чтобы она не шумела. Ну, тут от Долсад бере коментар у Гани Шапучки, ми туди почекаємо. А Змітів наш, бачу, що прийшов далі. Ну, відомо, що я в нього вельми добрий настрой. Так, ну тут що бачимо? Давай ми пройдемо і поглядимо. Ну, ось гэта якраз каля кольцевой дороги. Это то самое, что было тут вчора. Это докладно. А ось там на дорозі, каля Експобелоса, правда, некоторых крыжоў нема. Мне тяжко сказать, колькі их знищено. Учора я тут проходил, как раз уздовж поля. Ось я могу показать зараз гэтыя калкі, про якія гаворка ішла вчора. Они тут і стоять. Дагэтуль. То бок працы сюды еще не дошли, и то самое будет и тут, или может змачимо завтра. Ось эти калки. Ось. Такие самые калки стояли там ось на том боку, каля насупраць поедем, а нават ближэй до крыжоў. И у выніку крыжы знесли. Тут больше отлеглость, но это спорахнелый крыш, ему хутчэй за все уже не выстоять. Что будет с гэтым металличным, тяжко уявить, и смогут будовники, например, калі вот тут будет проходить огороджать, смогут его заховать, и будут ее заховывать. И стоит у них такая мета нават, их заховывать. Вось колок наступный недзе в 20-30 метрах. По прямой линии я бачу, это колки усталеваны, то есть это безумовно непосредственно, ну, худшее за все, это вось гаворка ідзе не про некую там телекоммуникацию, а это про худшее за все некую огороджу. Вот так она ровно стоит. Вось наступный колок, вось каля дорожки, и потом они пошли туды далі. Ну, раз мы пойдем туды. Там два супрацовника некие у цивильном стоять, нечто пильнуют. Мы их спытаем, может быть, что же они там пильнуют. Техники тут уже нема, але тут нема уже и крыжов поваленных. Значит, уже их вывезли. И недзе половину на 10-ю поводле Дмитра Каспировича этой працы были уже закончены. Мы зараз вось каля подземного тоннеля, перехода под кольцевой. Ось тут, звичайно, отсюда выходят мітинговці, активисты, які пильнують за Куропатками. Добрый день! А что, туда нельзя проходить? Можно? Можно, хорошо. А вы, может быть, бачили, что тут отбывалось? Тут крыжи, кажуть, зносили. Не? Не бачили. А кто вы, могли представиться? Супрацовники милиции, певно? Цивильную, ну ясно. Несете службу. Добро. Ну вот эти люди, які сказали, что они из разных служб не назвались, не сказали, что тут было. Але нас, коли я сказал, что максимум крыжи зносили, то один из них усмехнулся. Так, ось ми бачимо яму. Ось яма, яка певно свідчить про те, що тут стояв криш. Причому тут стояв великий криш з такими металличными уголками. Ось ми бачимо. Бачите? И ржа, это вот как раз от металла. То есть тут был такой великий мощный крыш, его взломали и уже его изнесли. Его нема. А вот ковалок вон там, бачите, ковалочек. Видать, от крыжа отломался. Ну так, да.
вялі чапленне, такое з стужкой не пускали за эту стужку. Зараз я не А, слышу звук, это подошла до нас Ганна Шапутька. Зараз мы почекаємо, що вона скаже, а потім Ну, але ж... потім поспробуємо взяти її коментар. Вот оператор снимает следы техники, да, тут великий могутный трактор подъезжал. И ось оператор снимає зараз кавалок крижа, видать, при демонтажі був обломаний. Ганна Шапутька. Ганна, коли ласка, скажите коротко, яка реакція от ваша, як представника громадськості, на те, що тут відбувається? Що вам відомо, наскільки це законно, на що це зроблено? Щиро кажучи, як чоловік, звісно, як вірник, да, я узрушена ось цим глобальним злочинством, яке фактично відбулося сьогодні на очах ось нас, да, на очах всього білоруського громадства. Я узрушена тим, як легко чиновники, які кажуть, що не ходять у церкву, які хутко не будуть святкувати Пасху, вони ось так легко взяли і виконали загад самого головного в этой справе злочинцы. Я так не побоюсь сказать, что той человек, який дав загад знищити ці крижі, це злочинець. Этого человека ми всі відомо. Це так називаємо президент Олександр Григорович Лукашенко, який їхав тут і якому не сподобалися ці світлі крижі, і який у своїй великій розмові він фактично дав загад їх знищити. Ми по-другому не можемо це так трактувати. А про огороджу вам щось не? Ні, про огороджу так само. Вещи відомо, що на сесії, і, звісно, це страшне злочинство. Але ж як чоловік, який живе тут, у Білорусі, то я, звісно, розумію ситуацію, яка тут відбувається. Тобто, по-іншому, тут нельзя назвати, нельзя нічого було іншого чекати. Тому що є тільки слово одного чоловіка у нас, і цьому чоловіку крижі не подобається. З вами нічого не узгоднялося? З громадством ніхто нічого не узгодняв, громадство нічого не ведає. Тобто, ніякого громадського міркування на такого не було. Були суди по дорозі Заслав'я Колодища, на двох судах я присутничала. Гэтыя суды, яны павінны, то бок па вынікі гэтых судоў, это значыцца штраф актывістам, якія ўсталявалі гэтыя крыжы. І не больш. Пасля нам сказалі, будзе нейкі гражданскі суд, які менавіта будзе вырашаць лёс гэтых крыжоў. Нічога нам... Куды вы зараз збіраецеся пайсці? Зараз я пойду шукати по периметру Куропату, да. Что зараз? Проблема это с зараз я ляжу, что просто арестовывать активистов, там треба глядеть. Кажуть, що Денис Урбанович нібито вже арештований. Дениса затримали машину, да, машину посадили. То бок, ну, ось, так само вельми небезпека такая тут. Ну, але ж это... Може, ви поспробуйте позвонить з Дмитру Дашкевичу, може, откажем ваш звонок. Я лепше побегу туди. Ну, мы можем с вами пойти разом, давайте пойдем. Так, да, у нас тут прямой эфир. Вот эти ямины, да. Тут же великие крыжи стояли. Тут же не просто стояли маленькие, это старые вот такие старые. Это те, что вот за минулый год были поставлены. Так, да? И вчера якраз ввечері 5 годин я тут был, тут было все спокойно. Ну, Олег Павлович, я раньше ходил с Куропатской варки, сказал, что было уже полный лес чиновников. Но вчера я уже принимали решение. Полный лес чиновников это было где с 3 до 4. Добре, вызывали. Все ж таки Змітер покуль на воду, так? Ну, дай Бог. Добре. Ну, так може нам тоді варто так істи? Не пошли, пока там гулять. Поглядим, добре, пойдем поглядим ситуацию. Ну, тут уже все, тут уже ни одного крижа не засталося. Причому вельми дивно, а чому тоді, от, наприклад, от знищили той новий криж, а гэты застався? Коли тут огороджа, так що, це, значить, так само ж замінають? Ось слупочок, позначений фарбою. Ось криш. Коли тут буде огороджа, то це огороджа якраз виходить ось на цей криш. Але цей криш застався. Поверьте мне, знищиться не гэтыя крыжы.
Их рука уже не однойче заробивши такий гвалт, их рука уже не дрыхне. Знищить. З цими крижами вони будуть тільки діяти по-іншому. Тут бицем би Дашкевич незаконно там усталював, не запитав там дозволу, ні з ким не узгоднив. Так замість того, я кажу, що, розумієте, кабак, бульбашхоли, ти поїдемо, які повинні були знести фактично у перші дні, після того, як ми побачили, що його там будують, да, то його повинні були винести на представлення Генпрокуратури, згодом з цим представленням його повинні були там знищити і 4 дамки, і частку цього кабака, як мінімум, да, гэтага не зробили, гэта їх не бурає. А крижі, які ось люди з допомогою гэтых крижів виказують своє шанування пам'яті. Люди приходят сюда, да, хвярують дзеля памяти. Люди таким чином показывают, что не забудем мы про это злочинство. Так яны робят это злочинство, их тут ничего не спиняє. Их руки, я просто ще раз хочу підкреслити, їх руки у криві фактично тих катів, які тут забивали людей. І вони притягують цю справу гэтих ось катів, гэтих НКВДистів. Ось, розумієте, по-іншому нельзя сказати. Вони это нащадки НКВДистов, тех, хто сьогодні удільничав у гэтым злочинстве, это просто нащадки НКВДистов. Ну, гэтым будаўнікам дали загад такі, вони будуть робити що завгодно, це зрозуміло. Їм так само давали загад. Але ж коли вони відмовлялися стріляти, їх могли забити. Гэтых ніхто не може забити. Їх можуть тільки з праці звольнити. Але ж вони все одно йдуть на гэта злочинство. І вони пішли, асенсовано пішли. Асенсовано сьогодні виконували гэты загад. І тому вони несуть таку ж відказність, як і Лукашенко. Лукашенко розділив гэту відказність, розкинув на усіх своїх чиновників і на гэтых працовних. І вони будуть відказувати за гэта всі разом. Гана ось уже, колькі уже 10 месяцев ведецца вахта каля рэстарацыі «Поедим». Які ви можете за 10 месяцев вынікі адзначыць? Ну, я скажу, головне, що дякуючи варті, фактично бульбашхол стоїть пустий. Тому тільки субота більш-менш, ще коли люди приїжджають. Прошу пробачення, ось маленький ремарк. Ми бачимо тут двох співпрацовників, які все ж таки протягують пильнувати за ситуацією. Як і ті два на тим куті Куропат, значить, вони нічого нам не сказали, не заборонили, не попереджали ні про що, але протягують тут знаходяться, тобто, видать, вони заставлені тут пильнувати за ситуацією і в випадку ніякого загаду його виконувати. Далі, будь ласка, Ганна, пробачте, що... Я скажу так, що люди, білоруси, гребують з гэтай рэстарацыі, коли довідуються про те, що тут відбувалося побач, да, і ті люди, які просто їдуть по Кольцевой, коли ми з ними розмовляємо, да, більше з тих, хто просто перший раз їде в цей кабак, вони з'їжджають. І я лічу, ось це, ну, розумієте, вельми важная гэта вось справа, вось менавіта тлумачыць людям і паказваць сваім прыкладам, што мы памятаем, што мы не дадзім, да. Мне казалі, прабачце, актывісты, які таксама разам з вами несуць вахту, што вось на новогоднія святы быў невялікі всплеск актыўнасці наведнікаў, больш прыязджала на машынах, больш прыязджала людзей такіх заможных, такіх вот менавіта такі загародні адпачынак вельмі важны. Што? Чаму? Я скажу, што новогоднія святы пасля на 8 сакавіка, магчыма, будуць яшчэ якія-то даты, тады, калі это все яны ладзяць карпаратывы, разумееце? Але ж мы размаўлялі з гэтымі людзьмі, якія едуць на карпаратывы. І атрымаецца, што гэтыя людзі, яны быццам трапляюць у нейкі плен. Таму што кіраўнікі, якія замаўляюць гэтыя карпаратывы, яны не раюцца з імі. Яны проста аплачваюць вось эту рэстарацыю, і людзі туды едуць. Вось колькі мы размаўлялі, яны кажуць, ну мы не можам не ехаць. У нас тут фірма ладзіць карпаратыў, нас запрасілі. Ну, але ж я больш чым упэўнена, што самі яны сюды ніколі не паедуць. Папаўшы сюды аднойчы, паглядзеўшы, што і як, яны ніколі сюды не паедуць. І акрамя сяго, я скажу так, што рэстарацыя «Поедим» падманвае сваіх наведвальнікаў, падманвае тым, што на сайце гэтай рэстарацыі прыгожыя малюнкі, фотаздымкі, і не бачна, што тут побач Куропаты.
І чоловік, який ось, наприклад, замовляє собі там некий столик, він не ведає, що тут куропати побач. І приїжджають і заміжники, я бачу людей на машинах з російськими номерами, з інших країн. Ну, так. Звісно, вони ж нічого не видять. Ось саме цікаво, що з російськими номерами, як би ми не ставили зараз до російців, да, то вони фактично часто розворачуються. Коли їм тлумачиш про те, що відбувався на території Совєтського Союзу, і що ось це наше місце пам'яті, що це вельми сакральне для білорусів місце, вони розворачуються, вони не хочуть їсти з місцем забойства. Добре, Ганна, дякую вам велике. Зараз ми, секундочку, я, по-перше, скажу, де ми зараз знаходимося. Значить, это веде репортаж Радіо Свобода з Куропату. Репортаж про те, що тут були зрані, знищені частки усталюваних крижів по периметру. Ось зараз ми знаходимося на тим боку Куропату, які підходять до Заславської дороги. І ось там якраз в далечині бачний кран, машини, от там якраз грузили демонтажованные крыжи. Туди пішов Змитер Дашкевич. І от ми зараз криху приспішуємося, бо з'явилася інформація, що, можливо, до його є претензії. Ось на цьому боку, я протягиваю свій розповідь про Куропати, про те, що тут відбувається, ось на цьому боку крижі поки не демонтажовані. Хоча колки, про які я казав раніше, ось вони стоять. Літерально полметра від лінії металічних крижів. Ну, ось нам передають, що з Дмитра Дашкевича затримливають. Но мы до этого места, максимум еще где-то в 200 метрах. Змитер был, ну, в таком настрое, что за сил был. Ага, тут, как вы кажется, вот белый Дашкевич, белый. Вот какой-то бусик проехал мимо нас. Максима это и есть. Максима это и есть, то самое, где на який повезли Дмитра Дашкевича. Мы попробовали взять его комментарий, и он был не в настрое, был занят іншими справами, как раз размовлял по телефоне. И пошел ось так по периметру Куропату в этот бок, сюда в это место, где куда взвозили кружи и вывозили. Ну, там, максимум, нечто відбулося, що привело до його затримання. Ну так, я бачу, там уже ми піднялися на Ужгород, і вже бачно, там стоїть машина міліції, там ще ніякі машини легковиков з заёй. Я бачу там ніяких чоловік, ніякі машини у цивільному, у формі. Ось мене там знаходився подполковник міліції з Мінського району. Вот милиция, машина милиции. Мимо нас проезжаем уже пакеты даишники. Так ось там знаходились міліціянти, які сказали, що вони з Мінського районного РАУС. І вони назвалися і сказали, що тут ведуться будівничі праці. Целая куча, великая куча крыжов. Еще застается там с золотой помаранчевой машиной. За помаранчевым причепом, это причеп. Так, да. И кран протягивает працевать и грузить их. Вот тут так само з'явилися, ось уже з'явилися дірки від усталюваних тут древляних крижов. Ось вони. Эти крыжи были. Так само сегодня раніше демонтажированы. Тут вот не меньше. Только тут, на этом месте, не меньше. Певно, 20 крыжов было демонтажировано. Возились, всех забрали. Кого забрали, могли сказать?
Дашкевича забрали. Кого еще? Тільки його бачу. А как, из чего его забрали? Что вы видите? Не веду, не питаю, не успів дойти. Только бачили, да? Тільки бачу, так, під'їхав, вони тільки дійшли, приїхав бус і забрали. Яны. Кто еще? Було чоловік, максимум 5 чи 6. Разом с Дашкевичем. Так, А забрали всех? забрали Всех в одного. усіх, мабуть. Певно, всех. Максимум усіх, так. Добре, пойду. Добре, дякую велике. Вам велике. Ну, человек не назвавший, мы поспели его навіть испытать про это. И он сказал, что там чомусь нам дозволили пройти внизе. Запустили на дорогу, по сбочине. Просто жудостное вот это вот видовище, погрузка этих крыжов, як неких косток человечих. Маса, але вельми символичная. Тут уже добрый день. А тут говорят, был же... Хорошо, дякую. Был затриманий Дмитрий Дашкевич. Пожалуйста, туда. Вы можете сказать, за что его затримали? Проходите, пожалуйста. Комментарий пресс-центра УВД Минского облсполкома. Добре, дякую. Ну, вы таки что чули, что полковник милиции отмовився давати коментар, казати про то, чому затримали Дмитра Дашкевича. Ну, показав нам, де ми можемо пройти. Нічого не сказав по сутності. А ось тут протягується погрузка этих крыжов. Сейчас я хочу поговорить с людьми. А вы могли назваться? Как вас зовут? Не хотите? Ну, ось я зробив спробу поговорити з супрацовниками, видать, Лісгасу, ці некие организации, меркуючи по отварах, по вопросы. Это не милиционеры, это какие-то супрацовники неких господарчих организаций, но меня там на их не допустили. Ви, може, бачили, як Дмитра затримлювали, що? Да, Тримались, ну, я не там розмовляли, я тут стояв бусик, спочатку посадили Пилипа Шаврова, а потім привели Дашкевича, посадили і одразу звезли. Куди, нічого не відомо. Пилипа, значить, Шаврова і Дмитра Дашкевича. Двох забрали. Двох. Куди звозять крижі, так само нічого не відомо. Вон представники у кучках стоять, гогочуть, їм весело. Що Это, робиться. я думаю, что это не просто. Вот вам уже відомо, я подправив, їх подвести не пустили. Я думаю, тому що тут стояла машина керівника лісництва, він в зеленій формі тут ходив, може навіть і зараз заходить. Мироновича? Я не ведаю його, як зовуть. Ну ось, Миронович, я думаю, це їх керівник навіть. ясництва. Тому що машини такі, звичайно, використовуються в таких господарках. Так, я так само думаю, що я не оттуль, да. Але не пускають навіть до їх подвести, як поспитати. І вам невідомо, куди відвозять крижі, так? Невідомо. Але крижі вже некоторі обламані, вони тут грузяться. Бачно, я фотографував, викладував у Фейсбук, вже некоторі крижі обламані. Ціни їх будуть ліквідовувати, вуголі знищати, ці не може куди, на які склади їх завезуть до ліпших часов, але ж кудись і звозяться. Есть фильм, як это ось називається, російський фільм недавно показували, да, про те, як грузять фактично розстріляних людей у ось такі подобні машини, самосвали, да. Чекіст, фільм «Чекіст», ось цей фільм. І я скажу, що ось ці крижі, ось як быццам картинка з цього фільму. Як тіли людей, як так. тіли людей, тому що це живі крижі, вони освячені, це пам'ять людська. То бок, я скажу, що чекісти, вони, влада чекістів, вона тут, вона зараз у Білорусі, гэта влада, ось і нащадки її роблять гэту чорну справу. Війна з крижами, Добре. Війна з крижами протягується. Нагадаю, это Радио Свобода. Меня зовут Олег Груздилович. Мы протягиваем наш репортаж с Куропатов, где сегодня с раницы были демонтажированы больше за 100 крыжов, усталяваных вокол по периметру Куропатов. Летось
калі ўжо ішла вось это пікетаванне рэстарацыі, калі працягвалася барацьба за захаванне курапацкага леса, курапацкага мемарыялу. І сёння вот эти вялікія крыжы, гаворка менавіта пра вялікія крыжы, мы бачым зараз вось іх там грузяць, яны такой вялікай велізарнай кучай зваленыя за памаранчевым прычэпам. Туды нас не пускаюць, каб паглядзець бліжэй, падысці, паглядзець, што там адбываецца. Ну, мы адсюль бачым, што ідзе пагрузка гэтых крыжоў. Актывістка абаронца курапатаў Ганна Шапуцька параўнала гэта з пагрузкай целаў расстраляных людзей. І сапраўды это вельмі такое жудаснае відовішча. Як яна сказала, ідзе, працягваецца барацьба з крыжамі, вайна нават з крыжамі. Яна лічыць, што нашчадкі тых, хто расстрэльваў, зараз і знішчаюць гэтыя крыжы, усталяваныя ў народным мемарыяле Курапаты. Дакладна высветліць, навошта это робіцца, чаму это робіцца, ці ёсць нейкі праект гэтых працаў, нам не ўдалося, бо нас фактычна не пускаюць ні з кім пагаварыць. Міліцыянты, не называючыся, кажуць, што тут ідуць будаўнічыя працы і больш нічога. Вось Ганна, бачым, Ганна Шапуцька зараз моліцца. Вось так і застаецца і іншым актывістам пакуль так маліцца і думаць, што будзе далей. Тут хутчэй за ўсё вот это вот людзі у такой адмысловай вопратцы, это супрацоўнікі баралянскага спецлесгасу. Мы бачым, дарэчы, іхнюю таблічку тут каля Курапатаў. Яны наглядаюць, эта установа адказная за нагляд за гэтым лесам. Но нас не падпускаюць туды бліжэй, каб проста падысці да гэтых людзей, спытаць, што яны робяць тут, якую яны працу выконваюць, калі это должно закончиться, калі это должно працягнуцца. Мы абышлі Курапаты по перыметру, всі Курапаты абышлі, і што мы бачылі? Вось гэты бок, які глядзіць на рэстарацыю «Поедем». Тут уже вялікіх, скажем так, дашкевічскіх, кружоў не засталося, это больш за 20 крыжоў знішчаны тут. Той бок, які мяжуе з кальцавой дарогай, там уздоўж трасы побач з металічнымі крыжамі стаяць слупкі, якія нібыта сведчаць пра тое, што будзе усталявана нейкая агароджа. Крыжой пакуль тыя не дэмантажаваны. А вось супрацьлеглага боку ад экспабелу тое самае, як і тут. Крыжы дэмантажаваныя. На гэтым баку, уздоўж Заслаўскай дарогі, так ее называюць, дэмантажаваны крыжы толькі вось тут, недзе 50 метраў ад этого куту. Таксама каля 10, не менш 10 крыжоў. Далей не дэмантажаваныя крыжы, ну а там уже іншыя крыжы, там металічныя. А вось менавіта гэтыя драўляныя, вялікія, яны дэмантажуюцца. Ганна Шапуцька звязвае гэта са словамі Александра Лукашэнкі, сказанымі падчас сустрэчы з журналістамі і недаўняй вялікай размовы, як называлася, дзе ён выказаўся пра Курапаты, што негатыўна выказаўся пра гэтыя вялікія крыжы і загадаў навесці там парадак. Ну, магчыма, вось гэта зараз і робіцца. Учора тут у Курапатах актывісты бачылі вялікую групу чыноўнікаў, міліцыянтаў, супрацоўнікаў нейкіх ведомстваў, якія нешта паміж сабой узгаднялі, вырашалі, дамаўляліся. Як мы зараз вот разумеем, як разумеюць актывісты, это была такая как бы рэкагнасціроўка на мясцовасці. Ну а сёння неадкладна. І ўчора ж раніцай з'явіліся вот гэтыя слупкі, калкі вакол всіх Курапатаў. І вось сёння раніцай мы бачым, што
пачаліся пэўныя працы. Гэта працы такія вельмі негатыўна ўспрынятыя актывістамі, абаронцамі курапатаў. Яны это называюць вайной з крыжамі, знішчэннем крыжоў. І сапраўды, як мы бачым, зараз яшчэ працягваецца пагрузка. Больш за ўсё, каля 100 крыжоў, магчыма, было знішчана, і зараз ідзе іх пагрузка. Уже, пэўна, 20 хвілін, ці болей мы ведзем наш рэпартаж. За гэты час мы абышлі курапаты. Калі мы пачыналі вось этой працы, пагрузка ўжо была. За гэты 20 хвілінаў, ці можа ўжо полгадзіны, мы абышлі, пагрузка працягваецца. Тут, калі мы знаходзімся, то хутчэй, так прыкладна, адзін крыж за хвіліну грузяць. То бок, вось, падлічыце, колькі крыжоў. І працы ўсё працягваецца. Я зараз крыху адведу. Магчыма, мне удасца паглядзець. Да, я бачу, што там, вось, за тым трактарам яшчэ некалькі такіх кавалкаў крыжоў. Але вялікія крыжы ўжо, вось, куча вялікіх крыжоў, здаецца, закончылася. Да, обломкі толькі засталіся. Такія ўжо не патрабуюць той працы. Вот, яшчэ там нейкі пагрузчык маленькі што-то чапляе. Не выключаю, што вось. Да, там невеликая куча, некалькі літаральна маленькіх паламаных, паломах нейкіх. Может, 3 ці 4 ці 5 крыжоў яшчэ ёсць все ж таки. Да, великих, у тым ліку великих. Раз, два, 3, 4, 5, я бачу 6. Погрузка пакуль іх спынілася. А вот тым часам журналісты пайшлі спрабаваць пагаварыць з кімсьці. Зараз мы этого падыдзем. Ага, тут, вот, здаецца, ёсць Миронович. Пожалуйста, вот туда. Девушка, пройдите, пожалуйста. Это Александр Викторович Миронович. Я знаю, почему здесь стоит. Потому что он здесь выполняет работу. Пожалуйста, туда пройдемте. Александр Викторович, ну скажите, что тут отбывается? Девушки. Так если вы здесь официальное лицо. Ну, вот Александр Миронович каже нам то же самое, что казал мне сегодня раніцай, звертаться у лесхоз по комментар. Журналисты паспрабавалі прорваться до Александра Мироновича. Это начальник Бараўлянского спецлесхоза, той самой организации, якая фактично распараджаецца вот этой землі. Ён не адказаў нічога. Сказаў, звяртайцеся па ўсе каментары з каментарамі да прэсавай службы Мінлесгаса. Все. А палкоўнік міліцыі, які раней не называўся, загадаў журналістам пакінуць гэтае месца. Мы мусілі сысці. Миронович тым часам вярнуўся да палкоўніка міліцыі. Там сваімі падначальнымі нешта абмяркоўвае. Ён, відавочна, не захацеў гаварыць з журналістамі. Гэтая пазіцыя дэманстравалася ім і летась, калі гэтыя крыжы усталёўвалі. Тады ён таксама не даваў ніякіх каментароў. Зараз он хоць вступаў в нейкі контакт з журналістамі, зараз увогуле контакту няма. Так я назіраю за тым працамі по пагрузцы крыжоў пакутных. Там зноў заварушыліся працаўнікі, нешта робяць наверсе, можа неяк інакш іх укладваюць, ці думаюць, ці ёсць там яшчэ месца для іншых крыжоў. Стаіць вот эта жоўта-памаранчавая машына, вялікі МАЗ, у які грузілі крыжы.
Пагрузка пакуль прыпынена, яшчэ прыкладна да десятка крыжоў засталося на зямлі ляжаць. Ну, тым часам вось на этой лініі, дзе былі усталяваныя крыжы, працягваюцца будаўнічыя працы. Вот эти дзіркі, яміны з-пад крыжоў, хутчэй за ўсё, да, вот будаўнікі іх засыпаюць глебай, зямлёй, раўнуюць. Ім дапамагае нейкі вялікі, маленькі такі экскаватарчык. Уздоўж гэтай лініі учора з'явіліся калкі з такімі памаранчавымі паметачкамі. І прайшла звестка пра тое, што будзе усталявана агароджа. Адзін з актывістаў абаронцаў Курапат, отец Викентий, размаўляў з будаўнікамі, удалося іх разгаварыць, і тыя сказалі, так, тут будуць агароджы. З гэтым часам аднавілася пагрузка крыжоў. Знайшлі, відаць, яшчэ некалькі такіх месцаў, куды можна укласці барвенне крыжоў. Вот такі одно барвенне зараз пагрузілі. Магчыма, это тое, што было паламана. Так ось отец Викентий поговорил с этими будовниками, и те сказали, что тут будет огороджа. Вот для этого маля усталявана активистка Нина Багинская зараз пяройдзе эту дорогу, и она хочет пайсці туды и посаромить этих людей, якія, як она сказала. Так, ёй на перарэз кинулись адразу міліцыянты. Міліцыянты, парушаючы правілы, перабягаюць дарогу, дакладна перад аўтамабілямі. У тым ліку перабягаюць дарогу тыя, хто фіксуе на відэо все гэта. Ну вось, а там, значит, некалькі міліцыянтаў адагналі корэспандэнтаў ад месца падзеяў, а Ніна Багінская недзе там вось і знікла, засталася. Не будем казаць, знікла, засталася. Што зараз з ёй адбываецца, я не бачу. Яна знаходіцца за аўтамабілямі. Так как і шмат ног я бачу, аўтамабіль адчыняецца, здаецца, яе пагрузілі ўжо аўтамабіль міліцейскі. Такое ўражанне, што яе там затрымліваюць. Бо там нейкая мітусня, нейкая нават барацьба. Нина Багинская шла туды, каб прысароміць будаўнікоў. Вот это была абвешчаная такая мэта. Магчыма, это Нина Багинская там. Значит, вот, магчыма, ей там это удалося. Ну, вось аўтамабіль з зацямнёным шклом ўжо ад'язджае, разварочваецца, а міліцыянты вяртаюцца. Так, Ніны Багінскай сярод іх няма. Спроба актывісткі прысароміць будаўнікоў кончылася яе затрыманнем. Але нехта, відаць, там у поле пабег, вырашыў уцячы ад міліцыянтаў, бо два міліцыянты туды ў лес пабеглі за кімсьці. Только что мы назирали, как затрымливали активистку Нину Багинскую. Девушка, А что, затрымали Нину Багинскую? я не знаю, я здесь нахожусь. Вы же там ходили? Я не видел ее. Ну, что с ней отбылось? Отойдите, пожалуйста, в сторону. Слушайте. Ну, вот полковник милиции кажет, что он не бачил, что отбылось с Ниной Багинской. Хотя, по идее, должны. Я выполняю здесь свои обязанности, пожалуйста. Вот, Я вас прошу, а вы не слушаете, что вас просят. Мы выполняем то, что вы просите. Нет, вы не просите.
Вы не выполняете то, что вас просят. Вас попросили Вот. здесь Мы стоим. по-хорошему находиться на площадке, потому что там По-хорошему? зона проведения строительных мероприятий. Подождите, Все. по-хорошему мы стоим там, куда вы нас Вы привели. побежали туда почему? Я не побежала. Я все еще стою Спасибо здесь. Я вам, у вас что не спрашиваю. побежали. Маленькая старушка в Я черном, не за видел, которой вам вы еще раз побежали. И вы ее хватали за руку. И Я вас никого не удержали. хватал. Я лично никого не хватал. Не переживайте. Поэтому будьте здесь кого и просите. хватали? Не знаю, кого хватали. Никому. Мы все бачили. Никому не запрещают работать. Просто А, просят, чтобы Міліціянт, находились на той полковник зоне, которая міліції безопасна. каже, що він нікого не затримував, нікого тут не затримували, Вам але ми никто не бачили, запрещает. що Не туди снимайте. пішла Ніна Пожалуйста, Багінська, выполняйте свою работу. Не а мешайте і назад вона выполнять не свою работу вернулася. другим сотрудникам. За автомобилями мы бачили, йшла некая волтузня, некая боротьба. Мы бачили під автомобилями шмат ног. Переминалися, нечто бегали. В виніку автомобиль від'їхав. Ніни Багінський. Більше ми її не бачили. А далі, раніше, нагадаю, тут був затриманий активіст Змітір Дашкевич. До його був затриманий Денис Урбанович, оборонця Куропатов, теперішній старшиня Молодого фронту. Ну, ось тільки що ми назирали, як міркована була затримана Ніна Багінська, бо ми самого затримання не бачили, це відбувалося за автомобілями, але по певних прикметах зрозуміло, що її затримали. Жанчина відома своєю вельми активною позицією, вона шмат разів затримлювалася на мітингах, на пікетах, вона виходить регулярно у тим ліку до публічних місцях з плакатами, з такими нашивками на одінні владу народу. Вона пікетувала КДБ, будинок КДБ у день розстріляних пікетів, поетів. Вельми відомий чоловік, ось вона тут не витримала назирати те, що тут відбувається, погрузку этих крижов, сапраўды вельми жудасне відовище. Ми якраз напередодні про це розмовляли з Ганною Шакуцькою, вона параўноўвала это з погрузкой тіла розстріляних людей. Казала, що війна з крижами протягується. І якраз у той момент прикладно з'явилася Ніна Багінська. Я міркував, що підійти до її, взяти коментар про те, що вона тут бачить, яке її ставлення. Ну і жінка не витримала, вона просто поспіла нам сказати, що я пойду присоромлю цих людей. І вона мала на увазі певних тих будівників, які роблять цю погрузку механічну. Вона поспіла пересечь дорогу, за нею кинулися одразу міліціянти цивільним. До речі, створилася така небезпечна ситуація на дорозі, вони самі не потрапили під коло автомобілів, бо вже не звертали увагу на рух, направили. Ніна Багінська поспіла пройти туди за вот эти вот автомобили, где написано заправка автомобильных кондиционеров, аренда прицепов. Вот за эти надписи она поспела пройти. И далее где-то 5-6 міліціянтів почали вокруг її там бігати. Я таки бачу, що її хоч за все затримали. Я міркував от по ногах, які бачені під автомобілями. Некая была волтузня, некая была типа погрузка, там что-то такое, вот, типа, уже открывали двери, человека запихивали. Криков я не чув. Может, тому что тут великий рух, якраз в этот час такие вот близко до обеденного шмата тут автомобиля уедет. Было вельми гучно. Ну, не поспела, видать, Ніна Багінська, конечно, и крикнуть на одном. Її запихнули хоч за все в міліцію, в машину міліцейську і отсюди вивезли. До речі, Макчима, з її разом побіг ще ніхто. Ніхто ще був, не тільки журналісти були, але були і активісти Макчима. Бо я бачив, як два міліціянти потім туди у ліс побігли за кимось. Ті вернулися, вони ті ні, вже я не бачив. Макчима ніхто, хто був з Ніною Багінською, поспробував утечі, коли побачив, що її затримувалися. Ті поспіла Ніна сказати будівникам ніяке слово, так само невідомо. Но її був такий вельми
рашучае жаданне ўмешацца ў сітуацыю, хоць нешта сказаць, хоць неяк выявіць сваю пазіцыю, бо сапраўды вельмі жудасна назіраць за этой пагрузкай і пры гэтым бачыць такія вельмі спакойныя, меланхалічныя твары міліцыянтаў, якія за гэтым назіраюць, і будаўнікоў, якія за гэтым назіраюць, якія выконваюць гэтыя загады. І как-то іх это все за сэрца не чапляе, меркуючы па іх знешнім выглядзе. Вось Ніна Багінскую зачапіла. Яна не вытрымала. Ну, калена затрыманыя сапраўды, яе, магчыма, куды-нибудь завязуць, там, пастарунак бараўлянскай міліцыі, як звычайна, складуць пратакол, можа адпусцяць адразу, можа не. По-рознаму паводзяць сябе міліцыянты, мяркуючы вось па тому, што адбываецца побач з рэстарацыяй, паедзім, а Ніна Багінская актыўны удзельнік гэтага пікетавання. Тут з ёй бывала по-рознаму. Затрымлівалі там, бывала, складалі пратакол потым. У суды яна ўжо не ходзіць, ліку пакаранняў, штрафаў не вядзе, кажа про тое, што уже збілася з этого ліку. У яе даўно апісаная маёмасць, у яе апісаныя лецішчы. Она не в стане выплачваць тыя шматлікія штрафы, якія ёй выпісваюць. Но она працягвае барацьбу, працягвае, апрануўшы сваё паліто з надпісам «Свабоду ўладу», выходзіць на пікеты, выходзіць на шэсці, мітынгі, якія праводзяцца ў Менску. Ну, вось чарговым разам згарнуўся кран, хутчэй за ўсё, вот это апошнія крыжы, пра якія я казаў, іх уже нарэшце пагрузілі. Хутчэй за ўсё, загрузка уже закончена, і хутка там аўтамабіль этот з прычэпам памаранчавым ад'едзе. Дарэчы, калі ён ад'едзе, мы будзем бачыць эту пляцоўку. Супрацоўнікі міліцыі пільна сочаць за сітуацыяй, тут не даюць журналістам падыходзіць бліжэй. Тут шмат журналістаў прыйшло, і блогераў, вось Эдуард Пальчыс. Эдуард Пальчыс вядзе свой рэпартаж, да? Вы рэпартаж ведзеце, Эдуард? Рэпартаж вядзеце, ці проста здымаеце? Нет, просто лица. Эдуард, можа вы пракаментуеце, што вот вы ўбачылі, якія ў вас уражанні? Тут на нашых вачах толькі што затрымалі актывістку Ніну Багінскую, якая спрабавала ўмешацца. Я был на другом конце города, все не успел присоединиться к движу, как говорится. Ну, что здесь комментировать? Нет, конечно, много чего там было за последние 25 лет днищенского, но такое, ну, я не знаю, то есть и сегодня с утра, наверное, все там атеистов до верующих, всем, кому просто нормальные люди, были в шоке, я сколько комментариев... Людей обурают, это так? Нет, просто это по-человечески, это уже вне политики, вне каких-то, это просто какое-то деграданство высшего порядка, и, ну, я не знаю, насколько надо было, не знаю, кого-то бесит так настолько эти кресты, чтобы пойти на такое. То есть это там не центр города, это окраина. Ну, звучало имя человека, который загадал. Ну, формально тут вопрос, это личный приказ Лукашенко, раз, или это, так сказать, очень
сказать, такие инициативные чиновники, которые расшифровали как приказ, это делают. Ну, я думаю, что, возможно, это приказ сверху, потому что вот такая целая спецоперация утром. Вчера была подрыхтовка массированная. Да, но я подумал, там какие-то столбики ставят, там же постоянно какие-то газопроводы, дорожки. Не раз какие-то разметки ставили, я подумал, ну, наверное, снова газоэнерго, прочий провод. А то, что здесь, это просто, ну, как сказать, отличная подготовка к выборам, отличная подготовка, не знаю, к европейским играм и к прочим вещам. То есть, ну, теперь каждый раз, наверное, когда кто-то будет говорить про там, моральность, духовность, какую-то там православную историю, надо вот вспоминать, показывать вот это все. Вот, ну, совок есть совок, как сказать, коммунисты есть коммунисты, и все. Больше ничего, как бы сказать. Як ви думаєте, ну чому от стільки років не чіпали крижі, зараз вирішили? Тобто це настільки вже слабая громадськість білоруська, що можна з нею не лечиться? Смотрите, да, то есть с одной стороны тоже, конечно, это днище, но 15 лет после 2001 года, 15 лет куропаты, как сказать, не трогали, и в принципе они были мало им внимания, и всем было без разницы, кроме вот ряда активистов, там КХП, БНФ, которые все это делали. А с 2017 года, когда вот власти стали выдавать непонятно каким путем землю под застройки, эта тема с каждым годом больше стала звучать. И, видимо, у них, ну, бомбит, и поэтому такая острая реакция возникает. Но это реально глупо, то есть вот сколько информации сейчас идет в СМИ, то есть людям не дают про это рассказывать в учебниках в школах, про это не рассказывают в университетах. Ну, благодаря их действиям, собственно, люди про это узнают сейчас. От Тутбая до онлайнера, от всех там Белсат до Свободы, все это освещают. Тобто ви лічите все ж таки, що це не таке слабое громадство, просто не інформоване, и улады, максимум, роблять навмисно это все. Тот, кто интересуется куропатами, национальным движением, для них куропаты это давно там святыня, все известно, и то как бы с каждым годом этих людей было все меньше и меньше. А молодое поколение, там 15-35, которое не живет в Минске, тем более, никогда там не участвовало, не слышало, у них просто не было способа достучаться до этой информации. Поэтому власти помогают просвещаться. То есть сегодня, наверное, там миллион, образно говоря, людей услышит, увидит, прочитает, что такое куропаты, что происходит. Так что Едуард, дякую вам. стратегия власти, пускай дальше так. Дякую, це Едуард Пачес, відомий блогер. А зараз я підійду до Змітра Каспіровича. Змітер, добрий день. Змітер Каспірович, ви сьогодні зранку був одним з тих, хто першим бачив, що тут відбувається. Змітер, розкажіть ваші враження. От ви бачили, як руйнували ще крижі, правильно? Ну это видовочная спецоперация. Видовочно это все відбувається після розмови з Лукашенко. Я впевнений, що це ягоне рішення. Рішення таке подлинне, ні з ким не порадившися, почали пілувати крижі, і ви поглядите, яку огороджу вони ставлять. Це, звичайно, таку огороджу ставлять, щоб живьолов не випускати на трасу. Так ще огороджі немає. Воно вже стоїть, воно вже ставиться, огороджа зелена, воно вже підвезли. Підвезли, ось така огороджа, як від живьолов. Тобто вони от... Як відгороджують нові траси від лісу, да? Там за лісом, за цією огороджею можна бачити там диков, оленів. Ну, наверное, это такая отсыл нас, что вот, да, вот мы там, вот вам загончик и бегаете там. Ну, это, конечно, это подло. И люди, поглядим, что будет далее. Мне, щиро кажется, есть такое уражение, что коли яны почнуть так зване облагороджування території внутрі, то яны почнуть знищать і далі крижі. І ось це Алія Пакутов, і зараз це все під погрозою. А що ви от непосредственно бачили сьогодні? І скільки це було? Я їхав на машині. Скільки це було? Це було не 9:40 раніше, вже от я пройшов, тобто я так випадково опинився тут, я дійшов до Голгофи, отримується, там вже стояло очеплення і не пускали туди людей. Я тоді сів на машину і проїхав по Кольцевой, і побачив, як уже... Ви тут ще припаркувалися? Ні, я проїхався з того боку по Кольцевой, і ось так кругом проїхався, і побачив, що ось з цього боку руйнуються крижі. Потім я під'їхав ось туди... Як їх руйнували? Бульдозерами. Ось там вот з того боку під'їхали такі, там штук 6 бульдозерів, просто вот так таранили їх. Да, таранили крижи, так. А потом люди набегали, вытаскивали? Нет, их таранили, они падали просто. Что-то у меня там в трассе легко, здоровенные такие бульдозеры. Как же мог кто и потерпеть от этого? Ну там огороженный был, да.
Вот, то есть вот так вот. А что вокруг была милиция и вас не подпускали? Я з машини гэта бачыў, потым я пад'ехаў, запаркаваўся з боку Заслаўскай шашы, да, вот тут, вот там, вот, на рагу, і пайшоў туды фоткаць. Але ў гэты момант пад'ехала нейкія там у цывільным, яны, відаць, што прынялі мяне спачатку за нейкага свайго, і потым там уже наляцела куча, я все ж таки падумаў, бо я адзін быў, нікога не было, сел в машину да з'ехаў, бо думаю, зараз тут яшчэ і затрымаюць. Яшчэ некая там жанчына была. Але там гэта вельмі хутка. Яны вот пры руйнаваннях раз, то есть это вот раз яны падалі просто вот в 1 секунду. То есть это там заняло уже 5 хвілін. Это літаральна за гадзіну они всю операцию провели. При мне 5 хвілін, вот они толькі вось яны стаялі, еще не было. І вось яны уже наляцелі недзе в 10 яны почали. То есть тут не в 9:40 яны недзе вот уже были працы, а там недзе в 10, и в 10:10 яны уже были все порушені, поруйновані. Я зараз бачу, яны поставили колышки з боку кольцевой. Так, мы бачили так само. Тобто яны, значить, збираються і гэтай крижі. А там металічні крижі. Там металічні крижі, і вони зараз просто думають, як їх зруйнувати. Але у планах, натурально, таке у їх є. Бо тут дерев'яні крижі, їх прості, як викорчувати. І тут технікою можна під'їхати, тут є вільне місце, а там треба як-то з кольцевой з'їжджати і праз ліс. Тому що вони можуть якими кранами тягнути, нечто таке. Ну, тому вони поки не придумали, як, вони чекають реакцію громадськості на це. Тут треба буде думати, як на гэта все рэагаваць. Але тое, што планы ёсць у іх вот по перыметру гэта знішчыць, я подазраю, што яны просто хочуць знішчыць вот гэты народны мемарыял і зрабіць тут нешта сваё. І так, я так разумею, што зараз ужо усе крыжы пад пагрозай. Яны просто хочуць іх знішчыць все. Добра, дзякуй, Зміцер. Это быў Зміцер Каспярович, грамадскі актывіст. Вось ён быў сёння раніцай тут у Курапатах пасля 9 гадзінаў і назіраў яшчэ за тым, як знішчаліся, як руйнаваліся крыжы. Ён кажа, што адбывалася вельмі хутка, як спічкі, як запалкі яны там падалі, тыя крыжы, бо на іх наезжалі экскаватары, бульдозеры нават, а другие потом вытягивали крыжи земли. Тем часом, покуль мы размовляли с метром, вот это великий МАЗ с помаранчевым причепом, яны гружены крыжами, з'ехав отсюда з Курапатаў. І яшчэ, як сказаў Зміцер Каспярович, па ягоных звестках, па ягоных назіраннях, тут будзе усталявана агароджа, такая сеткавая, кшталту тых, якімі агароджваюць дарогі, трасы ад лясоў. Ён бачыў нават уже сеткавыя такія секцыі. Мы зараз пройдзем з іншага боку, паглядзім, может быть, знойдзем ракурс, каб паглядзець, сапраўды ці не. Вот какие-то працы вядуцца, засыпаюцца яміны дагэтуль, але это засыпанне ямінаў, это не усталяванне, ці ж такі агароджы. Можа, нам удасся побачыць сапраўды нейкія элементы гэтай агароджы. Ну вось, мы бачым, што тут адбываецца. Засыпанне яміну. Не просто засыпанне ідзе. Ідзе. Все, ідзе свідраванне зямлі. Бачыце, вось. Гэтак выкопваюцца такія яміны, у якія потым будзе усталяваны слупок металічны, і ён адразу будзе забітаваны. Вон уже, так, мы бачым слупкі, вон они валяюцца. Побач з кожнай ямінай. Я запрашаю аператора прайсці вот уздоўж этой стужачкі, тут отсюль можна здымаць. І мы тут все адразу зразумеем, што тут адбываецца. Так, на месцы вялікіх крыжоў, усталяваных летась Дашкевічам і ягонымі паплечнікамі. Вось на месцы той разметкі колышкаў, якія былі учора усталяваныя, ужо выкапаныя, прасвідраваныя ў зямлі глыбокія яміны. Побач з кожнай з іх стаіць, ляжыць, пакуль яшчэ ляжаць металічныя стойкі,
зеленые фарбованные. Одлеглость прикладно 2 метра. Это типовая одлеглость для огороджі. І потім поміж ними буде замонтажовані вже сіткові такі секції. Бачите, як хутко йдуть праці. Ще годину тому, коли ми починали наш репортаж, тут этого нічого не було. Покуль ми обиходили куропати, ось з'явилися вже ті слупки, металічні, хутко прив'язуть і сітку. І як сказав, як порівняв Дмитрий Каспирович, эту огорожу, это топовая, конечно, огорожа для сов, для того, как живёлы не выскоквали на дорогу. Его вельми обурило такое ось порівняння. То бок, ну, это не капітальная некая вартая гэтага шанаванага месца з агароджа, калі это мемарыал, калі гэта сапраўды месца поклонения всего народа. А таким оно мусить быть, куропаты. То тут мусить быть тогда солидная грунтовная огорожа, а не некая сетка, якой отгороживают лясы от дорог, как живёлы не бегали на дорогу, не заминали руху автомобильному. А тут прикладно такое ось буде. Ну, господар Миронович, Олександр Миронович, який керує Боровлянським спецлісгасом, відмовився коментувати нам, що тут відбувається. Відмовився потлумачити, що це дорога, чи що це огороджа. Тут бачили навіть ще і працівнику телекаму, некої служби телекомунікаційної. І вони казали, ми тут свою розмітку робимо. Самые разные могут быть версии, были этой версии. Але ось представник Боровлянського спецлісгазу, який відказує за эту територію, нічого не потлумачив, не сказав нічого. Що тут відбувається. Так, слупки розбросані по ось кожній яміні. Міліціянти протягують ахову цієї території. Нам, правда, не замінають працювати, але і не пускають нас в цю зону. Покуль праці ведуться тільки в цій зоні, ми бачимо ось такі длинную такую полосу, язык такий, отщепленный этими стужечками. Это якраз вот той самый ковалок, где стояли великие крыжи, які были добре бачні з кольцевой дороги, які, видать, муляли в око начальству згаданому сьогодні. А ось ми бачимо вже зеленую сетку. Так, ось вона, вот така буде сетка. Так само зелена. Ну, ось такой буде это огорожа. Дмитрий Каспирович виказав таку тривогу, що це початок знищення куропатів як народного меморіалу. Взять тяжко еще мне все-таки поделить это меркование. Я не бачу этого прикмет этого, але все можно шакать. Ось меморіальні камені будівники обиходять. А скажите, коли ласка, а далі пойдете вот огорожа? Обов'язково, кажуть нам. Дякую. А что у вас это не турбує? Навошта это робится? Может, конечно, быть огороженный. Ну да, огороженный. Может быть другой какой-то огороженный, такой вот хисткой.
Ну, коли шире, я чекав, що коли буде огорожа, то буде некая капітальна побудова такая на фундаменте, на добром. А это что, ну, как вот этих живел так вот огорожу? Закупляли. Хорошо, а как провести далее? Значит, эти вот металлические крыжи будут знищены? Не видите? Не, не могу отказать. Начальство ничего не кажет. Не могу отказать. А? Не могу отказать. А вы с Боровлянского спецлесгасу? Нет. А откуда вы? работать, Михаил, давай будем друг. Ну ладно, добре. Пробачте, да. ДСП-МК. А, вы с Заславлю, так? Какая-то механизированная колонна Заславлю, ясно. ДСП-МК 93. Вот як добре, що у всіх зараз вопратка є, де написано «Откуль чоловік». Не треба і питатися, откуль він. І що, за сьогодні ви мусите вже зробити оце все огорожу? А? Ну, ну сьогодні зробите, ні? Як карта ляже. Як карта ляже, так. Ну, а вы ведаете, что это за куропаты такие? Ведаем, али мы ведаем еще, что вот это тоже дело неплохое. А чем это вот плохо такой заборчик поставить здесь? Ну, а от кого он этот огород? А он же без ворот, он же без ворот и без этих самых. У нас же ж любой парк ограждается. Там же ж ни ворот не будет, он же не будет не закрываться. Да, тут есть, сапраўды, были выпадки вандализму, там разбурили лаву Клинтона. Но ці думаете вы, что это огорожа допоможе? Это больше даже эстетически. Вот. Ну хорошо, поставили бы свою огорожу. А на во что вы снесли эти великие крыжи? А это не мы. Это не вы. Поставили вот задание, сделать свою работу, поставить забор. Да. А то, что скосят там, Ну вам шкода этой крыжи? не понял. Вам шкода их? Крыжи, которые тут были. Великие такие, 4-метровые. Это до нас. Люди за свои гроши купляли их. поставляли. Это до нас. А? До нас было. Ну так, ну вам шкода их. Я про крыжи кажу. Про працу людей. 160. Что-то ты что отмеривал? 160. Пусть вам же будут платить за это, а люди это робили сами, доброхотно, бесплатно. Так, подожди, тут как-то у нас по ямкам пробивается она, хорошо? Да, побежал. Ну, решите, что у нас тоже толока. Ну вам же заплатят за это, так? Тоже, да, доброхотно. Вы так само доброхотники? Да. Так вы вызвали себя тут працевать? Ага. Ну я вам не поверю, добре? Дозвольте вам не поверить. Ну ось праця пошла. Перший слупок, бачимо, забетонировали. Урочистості, настрою урочистості ми этого не відчуваємо. Ось. Люди жартують, що это они так само доброхотно роблять. Но насамрэч, конечно, это не так. Это працівники з Заславської некой пересовываемой механизованной колонны номер 93. Сказали, что это и до их еще знеслись крыжи драўляные, які тут стояли. Так само эти працівники сказали, что эта огорожа пойдет далее, вот уздовж кольцевой, и что для этого хутчэй за все так будут доведется снести и этой металличные крыши. Но это люди ничего не комментуют. На питання, коли вони закінчать цю працю, як сказав робочий, як карта ляже, то от, як отримається. Ну, міркуючи по тому, як вони роблять хутко, то за сьогодні вже їх і забетонують. Забетонірують все. Так, бачите, от уже перший слупок пішов, там далі. Ось для цього цей раствор тут їх чекає. Ну, этой кучи, конечно, им не хопить на все слупки. Видать, треба буде подвозить інші. Праці тут шмат. Спробовали эти рабочие Заславского ПМК посылаться на то, что тут есть выпадки вандализму, что плотик
агароджа это будзе как-то засцерагаць ад вандалаў. Збольшага так, магчыма, што нейкі плот, калі будзе нейкая брама, на ёй будзе, напрыклад, там відэаназіранне, то можна будзе сачыць за тым, хто тут праходзіць і не пускаць сюды, адсочваць нейкія вандальскія дзеянні. Але мы все ведаем, што чалавек, які знішчаў, напрыклад, лаву Клінтона, што ён? Хіба ён не мог бы пераскочыць пры жаданні праз гэты плотик? Конечно, пераскочыць, калі у яго такое жаданне. Ён сваёй кувалдай яшчэ і разбурыў бы гэты плотик. То бок это я пра тое, што калі ўлада дэманструе вось такое, як сёння, адносіны да памяці народнай, да усталяваных людзьмі крыжоў, так што чакаць ад пэўных асобаў, магчыма, хоць яны там і псіхічна неўраўнаважаныя, што чакаць ад іх? Такія будуць людзі выяўляцца, праяўляць сябе, дзейнічаць як заўгодна. Вось этот чалавек, які знішчаў лаву Клінтона, які тройчы прыходзіў, разбураў уже абломкі этой лавы, потым ён знішчыў яшчэ некалькі крыжоў. І толькі пасля вось гэтых дзеянняў, калі ўжо было заведзена 2 крымінальныя справы, дарэчы, якія дагэтуль расследуюцца і канца этому не бачна. Толькі пасля гэтага было сказана, што ў Курапатах будзе усталявана відэаназіранне. То бок рэальных каких-то дзеянняў па спыненню вандалаў не робіцца, затое дэманструецца людям, што это месца зусім не вартае той увагі, якую надаюць яму пэўныя актывісты. Правильно казала Ганна Шапуцька, што рэстарацыя паедзем, вось па ёй мы зараз праходзім. Яна працягвае працаваць, хоць людзі неахвотна туды ідуць, мала наведнікаў. Там, дарэчы, заставался дзіцячы гарадок. Он, правда, уже бачна, што он не функцыянуе рэальна, бо рэстарацыі забаранілі, нейкія такія фэсты праводзяць тут. Але і не дэмантажуюць яго. Застаецца на всякий выпадак, відаць. То есть вот этим ситуация с рэстарацыяй ўлада паказвае, як насамрэч она ставится до Курапатов, до памяти десятков тысяч тут расстрелянных людей. Ёсць сетка, вось там на тым брагу, што пачалі згружаць сетку і пачалі уже монтажаваць слупкі металлічныя. Можете пройти паглядзець, я уже бачыў. Это вот Ганна Шапуцька нас спытала, что там адбываецца. Ганна, что тут? Вот я пакуль адсутнічаю, можа, что тут? Зараз з'ехаў самасвал з крыжамі. Спадарню Багінскую затрымалі, вы, наверное, ведаеце. Что кого затрымалі? Спадарню Ніну Багінскую, она прыйшла. Багінскую, так, это наш шаг. Валера Рабцева затрымалі. Валера Рабцева, да. Разом з ёй ці раней? Не, Валера, я не веду, раней ці пазней, но ён шоў сюды до нас, але ж яго там Валер Рабцев, это активист, оборонца Курапатов, да. Якого, до речі, штрафував Лісгаз ось за это якраз крыжы. Да, якого Лісгаз штрафував, і павінен быў быць гражданскі суд. То бок по гражданскому кодексу павінны былі вырашаць, што рабіць з крыжамі. Яны даже не дачакаліся гэтага, яны просто взяли і знеслі не толькі гэтыя крыжы, наогул усе крыжы уздоўж усяго перыметра. Я яшчэ не магу до конца. Кіраўнік Баралянскага спецлісгаз, спадар Миранович, адмаўляецца каментаваць это дзеянні, каментаваць тое, што тут адбываецца. Так, что это Радио Свобода, нагадаю. Олег Розділович меня зовут, и я протягиваю репортаж с Курапатов. Так, мы тут уже знаходимся, вось, ведем репортаж больше за гадзіну. За гэты час все крыжы, якія былі дэмантажаваны раніцай у прамежку паміж 9 і 10 гадзінамі, больш за 100 крыжоў вялікіх, 3-4 метровых,
все эти крыжи были уже погружены на адмысловый транспорт и вывезены з Курапатаў. За гэты час тут былі затрыманы як мінімум 4 актывіста. Гэта Зміцер Дашкевич, былы кіраўнік Маладога фронту, адзін з арганізатараў пікетавання рэстарацыі «Поедем». І той, хто усталёўваў вялікія крыжы, вот это якраз летась по перыметру Курапатаў. Таксама быў затрыманы Денис Урбанович, абаронца Курапатаў, пікетоўшчык рэстарацыі, цяперашні старшыня Маладога фронту. І акрамя іх былі затрыманы Валер Рапцаў, актывіст абаронцы Курапатаў, які судзіцца з баралянскім спецлесгазам за штрафы. І актывістка Ніна Багінская, пенсіянерка, славутая актывістка, якая, не вытрымаўшы этого відовішча пагрузкі крыжоў, пайшла да будаўнікоў, каб выказаць ім сваё стаўленне да гэтага. Ну і яе адразу затрымалі і звезлі адсюда на міліцэйскім аўтамабілі. Мы зараз, пакуль я не ведаю, што тут, дзе яна і што з ёй, ну, хутчэй за ўсё, звычайна, альбо ў баралянскую міліцыю павезлі, альбо яшчэ какую-нибудь іншую, магчыма, Менскі раённую міліцыю. Тым часам, вось, нагадаю, пасля таго, як аўтамабіль загрузіў крыжы, з'ехаў, Зміцер Каспярович, актывіст, які назіраў за зруйнаваннем крыжоў, ён нам сказаў, што ўжо і прывезлі металічную сетку. Мы пайшлі на той бок да кальцавой дарогі і сапраўды убачылі гэта. Там ужо ёсць секцыі такой зялёнай металічнай сеткі, дробненькай такой, невялічкай. Вось. Спецыяльная машына прасвідравала ўжо нават яміны для ўсталявання слупоў металічных, таксама зялёных. Гэтыя слупы ўжо вакол всей этой трасы пастаўлены, ляжаць, чакаюць сваёй чаргі. І ўжо будаўнікі з Заслаўскага ПМК ўжо пачалі іх усталёўваць. У гэтыя яміны вставляюць іх, засыпаюць растворам прыгатаваным, прывезеным да этого. А я тым часам бачу, што на рагу Курапатскага лесу вот сабраліся міліцыянты, Міранович Александр, кіраўнік баралянскага спецлесгасу, нейкія іншыя супрацоўнікі. Вось што-то они там па тэлефонах абмяркоўваюць, магчыма, што рабіць далей. А Міранович паказваў у бок дарогі, туды, где были крыжи, стояли, тут стояли негде 10, не меньше за 10 великих крыжов стояло. Ну вось и все, их уже тут не стоит, а яны, видать, абмяркоўвалі тое, як, что з імі рабіць. Тым часам к нам приехал сюды, вот, вядомы праваабаронца былы палітвязень Андрей Бондаренко. Но он не заўважае, что да яго аўтамабіля ўжо наблізіўся супрацоўнік ДАІ, хутчэй за ўсё яго адсюль. ДАІ сёння тут працуе вельмі актыўна. Я паспрабаваў, калі сюды прыехаў, паспрабаваў припаркавацца каля рэстарацыі «Поедем». Там все ўжо было адчэплена. Нібыта на тэрыторыі запраўкі каля рэстарацыі будуць нейкія працы, значит, даішнік меня ўжо адтуль выгнаў, нельга там стаяць. Вось. І тут сёння таксама супрацоўнікі ДАІ, машыны курсіруюць вакол Курапатаў, прямо самае такое месца для іх сёння. Актыўнае. Вось, кіроўцы Андрэя Бондаренко ўжо сказалі, што тут нельга паркавацца. Загадалі хутчэй за ўсё з'ехаць. Мы зараз паспрабуем да яго падысці.
Андрей, добрый день, Радио Свобода. Ну, мы тут на простом эфире, так что вы в эфире Радио Свобода. Да, добрый день. Скажите, чему вы сюда приехали, что вас сюда покликало? Солидарность и желание поддержать активистов и выразить свою личную позицию в отношении того, что происходит здесь в Куропатах. А что тут отбывается по ваших известках? Только приехали, и насколько было известно, что сейчас происходит снос крестов установленных. Уже. Вот. Ну да, мы когда ехали с той стороны видели, ну и на мой взгляд это просто откровенная дикость, и по крайней мере даже если эти кресты, как имеется информация, попадают под зону установки какого-то забора, то, по крайней мере, вопросы возникают к тем архитекторам, которые проектировали этот забор, выезжали ли они на место. Правильно. Чему нельзя было отнести, это литерально там на метр? На метр, на полтора. И само по себе, как для Беларуси, как для христианской страны, в которой больше 90% христиане, для каждого человека такое кощунственное отношение к религии, но это удар по нашему самолюбию, по нашим взглядам, по нашей вере. Поэтому здесь навряд ли вопрос стоит... По сумлению, да, да? Да, здесь уже навряд ли вопрос стоит в политическом плане. Это вы с Ганной Ханападской приехали? Да, это мы приехали. Вы так само ее это все, видать, разрушило? Ну, да любого человека, который осознает себя как личность, как... Да. Дякую, Андрей, пробачте, мы тогда до Ганы подойдем. О. Ганна, добрый день, и нам так само скажите. Слушайте, ну вот я пока как раз таки подошла, спросила у милиции, какие функции их здесь, да, и хочу разобраться как раз таки, что здесь происходит, потому что если милиция охраняет общественный порядок, вы же его не нарушаете, и стоящие кресты его здесь не нарушают, да, и поэтому я хочу разобраться и понять, что здесь происходит, чьи права нарушаются, либо граждан, которые имеют право на место увековечения памяти, место захоронения, да, или те, кто нарушает закон и незаконно там строит. Что вам уже сказали? Ну вот обещали пригласить ответственного за производство работ, то есть показать бумаги, на каком основании все здесь происходит. Ганна, ну вот с того, что есть, что вы можете сказать? Я просто про крыжи снесенные уже их немає. Ну, я хочу сказать, что происходит нарушение прав и законных интересов граждан, да, потому что если это место памяти, если это историко-культурная ценность, значит, это надо соблюдать законы, это надо помнить, это надо сохранять, а не уничтожать. Ну, давайте в любом случае сейчас дождемся каких-либо бумаг, потому что либо это хулиганы, и на них тогда действительно надо вызывать милицию, либо это все-таки происходит на основании каких-то бумаг, и тогда надо обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы они провели расследование, насколько законно производятся те или иные виды работ. Что, милиционер вам обещал бумаги некие? Нет, он обещал пригласить человека, ответственного за проведение работ. Это полковник, вот это так? Он назвался хоть? Нам не называется. Я, честно говоря, не спрашивала. Нет, это мало. А кто вам может принести такие паперы? Тут есть начальник спецлесгасу, господар Миронович. В любом случае, человек, который обладает этими бумагами, обязан предоставить мне их, потому что я здесь как официальное лицо, я представляю здесь палату представителей, и в мои обязанности входит защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, поэтому я хочу понимать ситуацию, которая складывается. Это вы с сессии приехали специально? Да. А что депутаты там кажут про Куропаты что-нибудь? Ну, хоть они ведают, что тут кружи износят. Вы знаете, что, думаю, что, ну, может быть, и знают, может быть, прочитали. Но я же вот узнала, я же прочитала, я же интересуюсь. Вы в интернете прочитали? Наша история, да. Вы не читаете интернет? Ну, а как? Ну, вы знаете, мы не бачили тут депутатов покуль, не бачили ни я? одного. Ні, вот ви перший, правильно? Вы. Да. Это полковник? Это полковник, да, но он не назывался, кто он откуль. Нібито з Менського райвідділу міліції. Але тут уже почали, Ганна, тут уже почали, не просто снесли крижі, тут уже почали эту нову огороджу будувати. Ось, смотрите, Куропати будуть окружені, так, я так розумію, такою металічною сіткою. Ось це вас задовольняє? Послушайте, давайте вот
Я не могу говорить о том, как говорится, о чем не знаю, да, то есть если мы говорим... Я вам певно кажу, я Да. бачу, вже там сітка, Ну, металічні слупки, вон лежать, бачите, зелененькі. Послушайте, ну прежде чем это делать, да, то есть Министерство культуры должно было, Так, Міністерство культури вчора сказало, з нами ніхто не узгодняв. ну, так простите, если тогда кто нарушает закон? Разве вы, который защищает свои права, законы, интересы, или тот, кто это делает в нарушении закона? Ми так само хочемо висвітлити. Вот я тоже, я для этого и приехала сюда, для того, Ну, вже ми бачимо, що вже нарушається, вже порушається. Міністерство культури ні при чим. Федерація профсоюзів, яка замовляла меморіальний знак, так само не замовляла этого забору. Так, а кто его? Тогда вот надо поэтому... Боровлянський спецлесгаз. Тогда надо спрашивать документы. Надо спрашивать документы. Тут есть начальник Миронович Александр Викторович, и он такой Как делать? в синей курточке. Здається, вон там он стоит. Нет, его уже нема. Ну и он тут где-то ходит. Можете его завернуться. Я могу вам дать его мобильный телефон. Дать вам мобильный телефон? Что вы говорите? Дать вам мобильный телефон? Если сейчас пригласят, значит пригласят. Вы пишете, нет? Да, мы пишем, мы тут. У нас лайв где. Да. Вот. Ну, он був тут, і ще 20 хвилин тому я його бачив, але тепер не бачу. Максим Новик саме для живого ефіру Белфаста, коментарі з питання Івана Белфаста. Дозвольте, будь ласка, з вами поговорити. Як ви оцінюєте те, що відбувається сьогодні тут, це діяння влади? Очень сложно говорить сейчас какие-то оценочные суждения, потому что, еще раз повторяю, что нужно посмотреть документы, бумаги, на основании которых производится, и тогда уже зависит от того, кто и что, на основании каких документов производит какие работы. Пробачте, тут якраз на тему. Тільки що мені передали, що Миронович прокоментував для Белти, що це йде добре упорядкування території, і вони зносять ось незаконно усталювані крижі. Тоді отримується, що всі крижі в Куропатках, які усталювані, це незаконно усталювані. Вони можуть їх знести. Так? Ну, если я скажу так, что если здесь есть нарушение каких-то прав и законных интересов граждан, то это должно разбираться прокуратура. Но почему-то здесь есть милиция, которая тоже может провести какое-то расследование. Но если они охраняют порядок, то это скорее вопросы к ним, да, то есть чьи же тогда интересы они представляют. А по крижам, от треба поділяти крижі на ті, які були усталювані летось Дашкевичем і його сябрами, такі великі, да, які ми бачили з кольцевої дороги. І от ці крижі, вже некоторі з них порахнели, які усталювали тягом 30 років. Треба їх поділяти ніяк. Ось це можна, значить, покидати, а це нельзя. Слушайте, если это историко-культурная ценность, если это памятник, то какая разница, когда он был сделан, 30 лет назад или 10 лет назад? Это память, которую надо помнить и которую надо охранять. Но, естественно, это надо использовать все предусмотренные законом средства. И никоим образом не надо опускаться вот до уровня того, что... Одни крижи знішають? Да. А вы Дякую. планируете воспользоваться именно планом, правом депутатского запроса и обратиться в прокуратуру, в милицию, чтобы разъяснили, что происходит? Тен, ну я уже как бы объясняла и Я говорила, опоздала, да, я уже говорила о том, что прежде всего надо посмотреть на основании каких документов вот здесь производится работа, и уже потом решать, либо это будет запрос в прокуратуру, либо это будет Министерство культуры, либо иные какие-то органы, да, то есть если здесь будет нарушаться правопорядок, значит, это милиция. Если здесь нарушены права и законные интересы там, граждан или юридических лиц и требуется восстановление законности, то это Генеральная прокуратура. Если здесь нарушение границ охранной зоны историко-культурного ценности, значит, это Министерство культуры. То есть в зависимости от того, что... Ганна, пробачьте, вон якраз іде Миронович. Ну, то есть сейчас вы планируете обратиться в, не знаю, Вот я сейчас хочу посмотреть. Ось ловите его, поки не съехал. Ось он, ми чекаємо ваші розмови. Угу. Да. Коли можете. Нас на ту сторону не пускают. Коли можете. Мы можем пройти с вами? Ну давайте попробуем. Вы замовите за нас словечко? Ну, коли ласка, да, вы скажете. Ну, мы с вами, да. Я, Ваша невертикальность. С этой точки зрения тоже уважаю, если человек не хочет, чтобы
его снимали. Не в этом дело. Ну, наверное, они не хотят, чтобы мы подходили на эту сторону. Не снимали, а просто подходили. Вы же имеете право быть там, где... Мы тоже так думаем. Ось Спадар Миронович Александр Викторович. Добрый день, Александр Викторович. Еще раз сказал, пресс-центр Минлесхоз, обращайтесь. Я не пресс-центр, я не журналист, и я депутат Палаты представителей Анна Конопадская. Я просто хотела бы уточнить, на каком основании здесь производятся какие работы. Все. Обратитесь, пожалуйста, в пресс-центр Минлесхоза. Согласуйте вот это вот все мероприятие, и вам будут даны комментарии. Слушайте, я не согласовываю никаких... Ну, хорошо, все. А вы Чому ви так розмовляєте з депутатом? Ну, мы бачили тільки що на наших очах. Александр Миронович отмовился разговаривать с Ганной Конопадской. Еще раз говорю, обратитесь в пресс-центр Минлесхоза. Минлесхоз вам согласует. Мы с вами не маем этого пресс-центра. Там рабочие говорят, что Вы к после... ним Ну, вы обращаетесь. же белцы уже сказали, что это добропорядкование территории. Комментарии. Что после Белки здесь нет, вы ей прокомментировали все. А мы стоим здесь. Больше никаких комментариев. Там написано на табличке, что причинение вреда культурной Почему вы одни крыжи снесли, а другие покидаете? Почему такое поделение поміж крыжами? Все, пожалуйста. Прокомментировали, которые мы с вами бегаем. Послушайте, ваши рабочие говорят, что здесь будет забор. Чему вам этой крыжи заминали? Чему нельзя было дорожку, огороджу откласти на метр от их? Вы меня что, не услышите? Обратитесь в пресс-центр, согласуйте. Все. Вы сказали, Белка, что идет добропорядкование территории. Какое же это добропорядкование? Вы порушаете, пожалуйста. Пройдите за территорию. Идут судовые процессы. Пожалуйста, туда пройдите. карается по закону. Пройдите, пожалуйста, Это туда. считается причинением вреда? Пройдите, пожалуйста, туда. Вот туда, на площадку. Считается или пройдите? Александр Миронович. Александр Миронович отмовился комментовать. Мы все чули, что он казал. Звертаться у пресс-центр Міністерства лісної господарки. І навіть депутатку Палати представників Ганну Конопадську він не став вислухати, навіть не вислухав її питання. Зустрів його питанням «ну і що?» і нічого не прокоментував, що відправив її до прес-служби Міністерства лісної господарки. Проходим сюда, пожалуйста, все. Як ми бачимо, ось всіх журналістів після цієї розмови, після спроби взяти коментар у Мироновича, яку прийняла Ганна Конопадська, депутат Палати Національної Палати представників, всіх журналістів відправили від її. Далі, до речі, вона протягує спробувати поговорити з Мироновичем, але то від її відходить. Ось це вельми така красомовна картина. Жанчина спробує його спинити, нечто йому потлумачити. Ось він так полоборотика, щось там репліку сказав їй. І знову пішов від її преч. Здається, розмова вже в таких більш повищених тонах там навіть йти. Но Спадар Миронович непохисний. Ось, а ми якраз бачимо на наших очах на тлі Мироновича машина свідрує ямину, ось таки, що вона там свідрувала, земля осипалася. Це буде усталюваний черговий слупок. А Миронович вже жестикулює в розмові з Конопадською. Ганна Конопадська поспробувала ще раз догрукатися до Мироновича. Не трималася черговим разом. Ось ідуть праці. Тим часом йдуть праці по доброупорядкуванню території Куропат, як сказав Спадар Миронович, Державної агенції «Белка». Так, ось Ганна вернулася до журналістів і дає коментар. Так? Слушайте, незнание закона не освобождает от ответственности. 8029. Ну, а як ви лічите, тут є порушення законодавства Долинського? 636 3138. Это Дарья, пресс-секретарь Минлесхоза. Слушайте, производство работ без документов – это нарушение действующего законодательства. У них нету документов. Он признал, что нема документов? По крайней мере, мне он их не предоставил. Либо он не знает закон по поводу того, что депутат имеет право требовать документы, да, и они обязаны быть предоставлены по первому требованию. Либо у них нет документов, и они нарушают строительные нормы строительного законодательства. Это тоже предмет разбирательства прокуратуры и следственных органов. А що вам кажуть представники міліції? Они очень невежливые, говорят, что они выполняют свои
обязанности по охране общественного порядка. Ну, к ним вот сейчас вы видите, что у меня пока претензий нет. Вот я только приехала, они действительно качественные. Миронович, у вас есть претензии? Да. Так вот того, як он с вами разговаривал? Насчет того, что он не знает действующего законодательства, да, и то, что они производят работы без документов, да, то есть производство каких-либо строительно-монтажных и иных работ, особенно опасных, они не имеют права производить без бумаг, они это делают, то есть это нарушение закона. То есть тогда здесь надо действительно там вызывать міліцію, стройнадзор, там ті органи. Міліції ось побач доволі багато, але вони нічого не кажуть про те, чи є порушення. Як ви лічите, є воно все ж чи нема? Я еще раз объясняю, что производство работ без разрешительных документов – это нарушение закона. Но это компетенция там Стройнадзора, это компетенция, в принципе, считаю, что компетенция и милиции. Но если это милиция там охраны порядка, то тогда надо обращаться. Вы будете звонить, да? Да, я сейчас хочу позвонить в пресс-центр. Так. Скажите, а что вам сказали на просьбу показать документы? Что документов нету, обращайтесь в пресс-центр, поэтому я сейчас буду... Это Миронович сказал? Да, поэтому я сейчас буду звонить в пресс-центр. Але спочатку він вугле відмовився з вами говорити, і що на питання, що тут відбувається. Наверное, подумал, что я тоже как журналист или еще что-то. Ви достали посвідчення, показали. І як ви прокоментуєте його реакцію? Он не знает действующего законодательства, но это не снимает с него ответственности при его нарушении. Да? Незнание закона не освобождает от ответственности. Так, можно я тогда просто Да, Калявська. сейчас буду решать? Ну, ось Ганна Конопадська пішла дзвонити у пресову службу Міністерства лісної господарки, бо директор Боровлянського спецлісгасу Миронович, як висвітлилося, не змог предоставити документи о тих працях, які мусять бути у його, відносно тих праць, що тут ведуться, а паводле по законодавству, як каже господарыня Конопадська, гэта є порушення закону. Андрей, что-нибудь вы высветлили? И какое вот ваше зараз меркование, что тут было? Я, честно говоря, в шоке. Любое строительство должно проводиться при наличии паспорта объекта, где указан заказчик, где указан подрядчик, генеральный подрядчик. Здесь нет вообще ничего, и как Анна Конопадская уточнила, нет даже проектно-сметной документации. То есть, ну, судя по всему, работы проводятся так, пол-палец потолок, и непонятно, что здесь, каким образом, с кем согласовывались ли эти работы. Зато под прикрытием милиции. Зато, да, под прикрытием милиции это основное. То есть, наверное, единственный объект в Беларуси, который строится при непосредственном участии Министерства внутренних дел. Ну, это нонсенс какой-то вообще, на самом деле. Для чего это нужно и для чего нужно обострять ситуацию на совершенно мирных вопросах, сложно сказать. Тут звучала версия, что был загад сверху. Ну, даже если, самого первой особы. Ну, даже если это заказ сверху от первой особы, то это еще не значит, что нужно бездумно подходить к решению этих вопросов. Я не думаю, что даже если было указание, то было указание сносить кресты или поступать каким-то таким вот образом вандалов и выполнять это все, просто бежать ради того, чтобы там тебя с должности не сняли или похвалили очередной раз за скорое выступление. Ну, знаете, как известная пословица, что заставить дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. В данном случае, наверное, вот как раз-таки это проекция этой поговорки на белорусскую действительность. На самом деле, это, конечно, ряд грубых нарушений, и на это нужно реагировать и привлекать к ответственности. Еще мы высветлили, что тут хутчэй за все будет усталявана такая огорожа, металличная сетка, ну, кшталту тых, что усталёўваюцца ўздоўж трасаў цяпер, якія будуюць сюда, ось новые трассы ўзнікаюць, і ў іх всіх агароджваюць ад лясоў, каб не пранікала нейкія жывёлы. Тое самае будзе тут у Курапатах. Як вам это эстэтычна, можа, моральна, можа, якія у вас есть меркаванні? Я считаю, что в любом случае, то есть Минстрой архитектуры должно было утверждать какой-то определенный проект, который бы вписывался в контекст того, что это за местность, для чего она... Это же признанный исторический каштовник. Да, чтобы она соответствовала тем целям, которые преследуются в этом историческом месте. Здесь... Ну, это просто обычный акт вандализма со стороны определенных государственных органов и совершенно бездумное отношение как к памяти, так и просто к человеческому уважению
Но очередной раз, собственно говоря, государство продемонстрировало, что оно может делать все в обход требований действующего законодательства только потому, что кому-то что-то когда-то захотелось. Вы, например, бы не включали, что кап тут была огороджа, але іншая? Нет, конечно, но наоборот, создание здесь ограды — это как бы акцентирование внимания на то, что это место действительно получило признание, что оно важно, что это место, которое будет уже там принято теми же самыми сотрудниками внутренних дел к охране этого места, то есть никто не будет ничего лишний раз ломать или устраивать дополнительные акты вандализма, но вот таким вот образом поступать — это просто, скажем так, плевок в душу. Просто неприятно, и устраивать на пустом месте вот такие вот, скажем, общественное противостояние, опять делить белорусскую нацию на несколько категорий, кто за, кто против, кому что нравится, кому не нравится. Я думаю, что руководителям нужно уже немножко думать о том, что все-таки мы белорусы, мы достойны уважения. И, по крайней мере, в таких вот щепетильных вопросах нужно находить пути решения проблем таким образом, чтобы оно не затрагивало интересы других. Добре, Андрій, дякую вам велике. Дякую. Нагадаю, це був Андрій Бондаренко, былий політв'язень, правооборонця, депутат. І він разом з Ганною Конопадською приїхав сюди у Куропати, поглядіти, як він сказав, що тут відбувається. Я одразу бачив, що тут уже на місці зруйнованих крижів будується огороджа. І він так само лічить, як і Ганна Конопадська, що це як мінімум одно порушення, коли йде будовля без наявності у будівників проєктної документації. Ну і так само Андрій Бондаренко казав про більш серйозні речі. Это про ставление до этого знакового места. И он не супровід того, как сапраўды тут з'явилася капітальна огорожа, яка продемонструвала важность этого места и сапраўды была аховой нейкай ад магчымых вандалаў. Але вось такая часовая огорожа, якую уже будуюць на этом месцы будаўнікі, і Андрей так само не задавальняе. Вот там мы бачым паміж машинами ідзе свідраванне ямін под слупкі, металлічныя слупкі, а на другім баку вось гэтай часткі Куропатского леса, там вось каля кольцевой дороги, ужо ідзе усталяванне такіх слупкоў. И привезены ў тым ліку из секції зеленой сетки, які будуть нашеплены на этой слупы. І тым самым гэты бок Куропатаў будзе адгарожаны такой металлічнай сеткай. І хутчэй за ўсё это будзе зроблена вакол усяго Куропатского лесу. Во всяком разе прадстаўнікі Заслаўскай ПМК 93, якія працуюць там каля кольцевой дороги, якраз усталёўваюць гэтыя слупы. Пра гэта нам казалі, што агароджа будзе вакол усяго Куропатского лесу. Гаспадар Міранович, з яким спрабавала пагаварыць депутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Конопадская. Міранович — это дырэктар бараўлянскага спецзвязу. Вось ён не кажа нічога пра агароджу, адмаўляецца паведаміць пра гэта журналістам. А сёння ў каментары для Белта ён сказаў, што назваў тое, што тут адбываецца, добраўпарадкаваннем тэрыторыі. І зносам незаконна усталяваных крыжоў. Нагадаю, у Куропатскім лесе, ў месцы, дзе в канцы 30-х гадоў НКВД, КУС расстраляли десятки тысяч, некоторых даденных нажать сотни тысяч белорусов.
громадянаў іншых краінаў і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Вось у гэтым лесе цягам 30 гадоў было усталявана некалькі тысяч крыжоў на месцах меркаваных магіл, на месцах тых магіл, якія ўжо былі раскапаныя тым ліку супрацоўнікамі з удзелам супрацоўнікаў пракуратуры падчас следчых дзеянняў, які праводзіліся ў пачатку 90-х гадоў. І вось гэтыя крыжы стаялі усе гэтыя гады, іх не чапалі. Людзей, які іх усталёўвалі, актывістаў КХП БНФ, простых грамадзянаў, непартійных, неапазіцыйных. Гэтых людзей ніхто раней не прыцягваў да адказнасці, не штрафаваў за гэтыя дзеянні, якія не лічыліся незаконнымі. Людзі усталёўвалі крыжы памяці ахвярам, магчыма, і сваім сваякам, бо шмат хто не ведае дакладных месцаў пахавання сваіх расстраляных сваякоў, а КДБ не адкрывае спісы расстралянных у курапатах. Таму шмат хто, у каго расстраляныя людзі, сваякі, маюць права меркаваць, што тут ляжаць і іх продкі. І вось толькі ў мінулым годзе, нарэшце, з'явіўся тут нейкі мемарыяльны знак, пэўны мемарыяльны знак, які усталявала дзяржава на замову Федэрацыі прафсаюзаў з удзелам Міністэрства культуры, быў усталяваны мемарыяльны знак. Гэта быў першы такі дзяржаўны знак тут. Але крыжы, якія стаяць у Курапатскім лесе, так і працягвалі стаяць, іх ніхто не зносіў. Затое ўзнікла супрацьстаянне паміж абаронцамі Курапат і актывістамі адносна рэстарацыі «Поедзем». Пачатку чэрвеня адкрылася рэстарацыя літаральна ў 50 метрах ад ахоўнай зоны Курапатскай. Актывісты мяркуюць, што эта ахоўная зона была адмыслова перанесеная бліжэй да лесу, каб даць магчымасць пабудаваць эту камерцыйную установу забаўляльную. То бок, на іх думку, это было ўжо з парушэннем. Так вось, пачала дзейнічаць эта рэстарацыя, і адразу дзясяткі актывістаў выказались супраць гэтага і пачалі пікетаванне. Уже 10 месяцаў працягваецца пікетаванне. Мы тут размаўлялі з Ганнай Шапуцкай, якая 10 месяцаў удзельнічаць у пікетаванні рэстарацыі. Гэта абвастрыла адносіны актывістаў абаронцаў з дзяржавай, ну і прывяло да таго, што частка новых крыжоў з'явілася, вялікіх крыжоў вакол Курапатскага лесу. Я прашу прабачэння, зараз спынімся на хвіліну. Ганна Карапатская нешта хоча сказаць. Что вы съезжаете, так? Ну да, я, наверное, пойду либо в пресс-центр, либо в Министерство сельского хозяйства. То есть, надо же разрешить эту ситуацию. То есть вы вырашили, что тут немагчыма? Ганна, вы вырашили, что тут немагчыма уже больше ничего высветлить? Надо найти концов, да. Поэтому... Добре, дякую вам, поспехов. Ганна Карапатская, депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, спецыяльна з сесіі адмыслова прыехала, сказала, што даведалася пра тое, што тут адбываецца, прыехала спецыяльна, каб пабачыць, каб паглядзець на тое, ці не парушаюцца тут правы людзей. Ну і пераканалася, што парушэнне правоў людзей, тых журналістаў, які тут працуюць, пакуль не адбываецца. Міліцыя хоць і не пускае людзей на Курапаты, але не перашкаджае ім працаваць. Але сама будоўля, як мяркуе Ганна Карапатская, праходзіць з пэўнымі парушэннямі. Прыватнасці, ёй так і не прадастаўілі неабходную дакументацыю, якая мусіць быць у будаўнікоў. Таксама заўважна, што тут няма інфармавання тым, што тут праводзіцца, хто заказчык, хто падрадчык. Весь набор той інфармацыі, якая звычайна вывешваецца на пэўных такіх інфармацыйных табло. Тут такого нічога няма. Тым не менш, працы праходзяць вельмі актыўна. Былы палітвязь Андрэй Бандарэнка заўважыў, што хутчэй за ўсё гэта адзіны такі ў Беларусі на сёння аб'ект, які будуюць пад пільнай увагай міліцыі, пад кантролем і аховай міліцыі.
Ось Спадар Міранович, я бачу з свого місця праз дорогу. Ён будаўнікам нешта тлумачыць, як там нахіліўся над ямінай, прысеў аж і тлумачыць ім, што яны мусяць рабіць. Натянуты там на колышкі дрот, я бачыў, да, вось такі роўненькі дротик натянуты, і ён ідзе туды вот в лес, уздоўж леса, уздоўж дарогі. Вось гэты дротик не чапае вялікі камень памінальны з лічбамі 1937-1941 з гадамі расстрэлаў у Курапатах. Таксама вялікі вот такі карычневы металічны крыж, таксама вот он не замінае, да, атрымліваецца будаўнікам. То бок, вот, асабіста я пераконваюся, што вся эта аперацыя прайшла менавіта супраць крыжоў, усталяваных Змітром Дашкевічам з ягонымі сябрамі. Вось летась вялікіх крыжоў 4-метровых, такіх светлых, якія былі добра бачны з дарогі і з кальцавой, і вось этой Заслаўскай дарогі. І яўна вот гэтыя крыжы намулялі вока некаму з начальнікаў. І все эти дзеянні супраць іх. Мы бачылі тут, як гэты крыжы тут грузілі, вывозілі. Не паспелі пабачыць, якіх руйнавалі, но мы размаўлялі з актывістам, з Дмітром Каспяровічам, які бачыў гэта. Ён расказваў, як з запалкі літаральна гэтыя 4-метровыя крыжы падалі, калі на іх наезжалі бульдозеры. Это адбывалася где-то 10 з 9 до 10 раніцай вельмі хутка. У наших вачах, калі ўжо мы вели рэпартаж адсюль, яміны ад гэтых крыжоў потым закапалі адмысловыя супрацоўнікі, працаўнікі Газгасу, ці нейкія іншыя установы, будаўнічай арганізацыі. Немагчыма высветліць, хто тут працуе, як тут працуе, бо тут не пускаюць. Адзінае, з таго боку, з боку кальцавой нам удалося падысці да працаўнікоў, і на вопратцы мы убачылі надпіс «Заслаўская ПМК-93». І чалавек пацвердзіў, што так яны тут. Зноў прыехала машына ГАИ. Я паўтаруся, ГАИ тут вельмі актыўна працуе, забяспечвае парадак. Хаця самі же міліцыянты, як мне падалося, часам рызыкуючы сваім жыццём і, магчыма, іншымі жыццямі, кідаюцца пад аўтамабілі, калі спрабуюць затрымаць актывістаў. Вось так мы назіралі, адбывалася з затрыманнем Ніны Багінскай. Яна стаяла вось на гэтым месцы, дзе я зараз знаходжуся, назірала за тым, як грузяць крыжы ў машыну, вось там праз дарогу не вытрымалі, відаць, нервы. Яна сказала, я пабегу да іх і скажу ім, выкажуся, прысаромлю іх. Вось, як яна пайшла праз дарогу, за ёй адразу кінулася больш за 5 міліцыянтаў у цывільнымі, у форме. Потым пабеглі тыя, хто быў з відэо, вёў такое так званае відэафіксацыю. У гэты час таксама тут быў вялікі рух. Некалькі аўтамабіляў мусілі тэрмінова спыніцца. Была вельмі такая аварыйная сітуацыя, якую, на мою думку, стварылі самі міліцыянты. Так, жанчына пайшла пагаварыць з будаўнікамі. Яна пагаварыла з імі. Это яе права. Чаму яна не мае права падысці да будаўнікоў і нешта выказаць ім сваё меркаванне? Хутчэй за ўсё, яна бы вярнулася, і на этом інцыдэнт был бы просто спынены. Але яе затрымалі. Я не мог назіраць, як это адбывалася, наколькі это адбывалася брутальна, законна, незаконна. Але назад яна не вярнулася. Ініцыянт, які там быў,
полковник милиции нават не патлумачыў, што з ёй адбылося. Вось это то, што мы назіралі тут літаральна гадзіну таму. Усяго паводле назіранняў журналістаў па нашых звестках 4 чалавекі тут затрыманы. Таксама тут быў раней за 10 хвілінаў да затрымання Багінскі быў затрыманы Зміцер Дашкевіч, былы кіраўнік Маладога фронту, які усталёўваў гэтыя зруйнаваныя крыжы. Да яго быў затрыманы цяперашні кіраўнік Маладога фронту Дзяніс Урбанович, актыўны пікетоўшчык рэстарацыі «Поедзім». І недзе прыкладна ў той жа час до затрымання Дашкевіча быў затрыманы Валер Рапцаў, адзін з таксама актывістаў, пікетоўцаў рэстарацыі, які быў аштрафаваны бараўлянскім спецлесгазам за ўсталяванне тут крыжоў і судзіўся з гэтым спецлесгазам. Штраф ему давали, потом отменяли, потом зноў давали. Вось это 4 чалавекі затрыманы, я пакуль не маю звестак адносна іх лёсу, што з імі здарылася, Максіму дарэчы высадзіць. Зараз мы пойдзем да Ганы Канапацкай. Ой, прабачце, Колбаска, это уже Гана... Прабачце, Смарай Шапуцька, я вже тут загаварыўся. Можа, што вядома пра Змітра Дашкевіча? Ну, вось, на вялікі жаль, невядома. Мы тут спрабавалі зараз, я паспрабавала патэлефанаваць людзям, якія там, каб даведацца, што там адбываецца, ну, пакуль. То есть не выпусцілі нічого? Не ведаю. А пра Багінскую? І пра Багінскую. Рапцова? Я думаю, што яны ўсе зараз там у бараўлянскім раусі, і думаю, што яны будуць там да вечара, пакуль яны тут вось это не паставіць гэты плот, разумееце. Пасля іх выпусцяць. Пасля паставіць плот, паставіць каля плота вось гэтых міліцыянтаў. Выпусцяць, складуць пратаколы, потым в суд адправяць. Шчыра кажучы, я не ведаю, за што на іх пратаколы. Я просто выпусцяць, за што яны нічога не рабілі. Просто выпустить. Ну, хіба они не могут. Это наша держава, конечно, могут. Перешкоджал законным деяниям милиции. Там, ну, яны не перешкоджали ничего, ніяким законным деяниям милиции. Але ж, тым не менш, яны, конечно, могут зрабіць все, что им захочется. Потому что нема у нас закона в нашей державе. Тому будем спадзявацца на лепшае. Вы чули, мачыма, Александр Викторович Миронович, да, директор Бараўлянскага спецлесгасу, все ж таки сказал, прокомментовал то, что тут они робят, они не нам, а Белте. И он сказал, что тут идет доброупорядкаванне территории, и что крыжи были знесены, те крыжи, якія были незаконно усталяваны. То бок атрымліваецца тыя, што Дашкевіч устанавіў летась, это незаконно усталяваныя, а все астатнія, якія стаяць, это законно усталяваныя. Ці як? Ці можна чакаць, што і астатнія зруйнуюць? Вось Зміцер Каспарович это таксама не выключае. Што вы думаеце? Я, конечно, таксама не выключаю, што яны зараз абнясуць усё агароджа і будуць все рабіць тое, што ім захочацца, это старыя крыжы, все пазнішчаюць. Я скажу так, что Спадар Миронович свядома хлусіць. А чаму хлусіць, я патлумачу. Таму што вось Ягор Лаўрухін, вось мне толькі што патэлефанаваў недавно адзін з тых людзей, які ставілі тут крыжы, і сказаў, што яму сёння ў паштовую скрыню кинулі ліст, у якім напісана, што бараўлянскі спецлесгаз выстаўляе прэтэнзію да яго менавіта то бок як удзельніка, вось як таго чалавека, які ставіў тут крыжы, і патрабуе у тэрмін да 19 красавіка знесці, то бок каб яны самі ліквідавалі, то бок знеслі гэтыя крыжы да 19 красавіка. А сёння у нас якое красавіка? То бок яны, Спадар Миронович, ну, свядома хлусіць, просто я не ведаю, чаму у іх такі менавіта яны вырашылі ў гэты тэрмін так хутка все гэта зрабіць, дзеля чаго. Акрамя таго, калі выстаўляюць прэтэнзію, яшчэ ёсць магчымасці абскардзіць. І зараз ідуць ці судовыя працэсы. Это ж не проста мы там ідуць судовыя працэсы, і гэтыя працэсы можна выйграць, можна было дамовіцца, можна было, калі Спадар Миронович лічыць, што гэтыя крыжы былі неузаконены, іх можна было ўзаконіць так, як хацеў гэта Спадар Миронович. Дзеля гэтага не трэба было іх дэмантаваць. Крыжы былі усталяваны. Інакш бы яны не пасылалі этому активисту эту паперку, так? Павінны ісці быць грамадзянскі працэс па справе Валера Рапцева, то бок, які менавіта гэты працэс павінен быў вырашыць лёс крыжоў. І мы чакалі гэтага працэса, мы рыхтуемся, рыхтаваліся да гэтага працэса. Там ёсць падставы адстаяць гэтыя крыжы, тым больш, што гэтыя крыжы
ставились на месцы старых спарахмелых крыжоў. То бок тут же крыжовый периметр. Да, я сам это памятаю. Да, і насамрэч ён быў узаконены даўным-даўно навуковым кіраўніком Майей Тодор Кляшторнай. Здаецца, ще 2002 год, калі гэта было. Это все было ухвалена праваслаўнай царквой, каталіцкай царквой. Ёсць гэтыя паперы. У мяне гэтыя паперы ёсць у тэчкі, но тэчка толькі што зараз не з сабой. То бок ухвалілі менавіта план Курапатаў, то бок ухвалілі крыжовы шлях у цэнтры, ухвалілі каля кожнай западзіны крыжы, хвалили крыжы по периметру Курапатаў. Я не разумею, что незаконнага зрабіў Дашкевич і людзі, то бок мы, якія ставілі гэтыя крыжы, тыя людзі, якія кіравалі. Нічога супрацьзаконнага не зрабілі. Згодна з пастановай 70-й на тэрыторыі мемарыяла Курапаты дазволена ўшаноўваць памяць ахвяр палітычных рэпрэсій, дазволены працы па ўшанаванню памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Пастанова 70-я чаго? Мінкультуры. Згодна з гэтай пастановай і які год? 2014 год. Згодна з гэтай пастановай і рабіліся гэтыя працы. То бок не трэба там ніякіх дазволаў. Гэта ніякая не малая. То бок это не просто вот такое волонтерство чистой воды, взяли, поставили. Это все ж таки ёсць на гэта пэўныя санкцыі. Да, мы показывали гэта спадару Мирановичу, калі ён сюды пад'язджаў. Показывали гэтаму начальству Менскага райвыканкама. То бок мы это все показывали, гэтыя паперы. Яны бачили гэтыя паперы, яны ведаюць гэтыя паперы. Але ж тут, разумееце, не дзейнічае законодаўства, тут дзейнічае жаданне аднаго чалавека, якому мулілі і будуць муліць гэтыя крыжы, і муліць яму Курапаты. Яму не муліць Бульбашхол. Вось што тут Бульбашхол, гэта ён не бачыць. Тое, што ён дэманстратыўна тут пабудаваны, гэты Бульбашхол. Вось назваць, што крыжы... Он же сказал, что можно прийти выпить чарку. Чарку, ну я сказала, да, за 500 метров, ну, Олег, мы ж бачим, да, что вось, 50 метров. Якая чарка? Як можна там скоки ладзіць, як можна там танцы ладзіць, як можна там п'янымі хадзіць? Якая там... Люди ж не едуць туды пасля таго, як яны наведалі Курапаты. Яны едуць мэтанакіравана дзеля таго, каб там танчыць, гуляць, піць водку, разумееце? То бок яны, у іх свая мэта, яны зусім не звязваюць эту рэстарацыю з Курапатамі, як звязаў ее Лукашенко. І Лукашенко свядома наўмысна схлусіў свайму народу, што тут 500 метров. І он схлус. Тут няма 500 метров, тут 50 метров. І калі ён не верыць, няхай прыйдзе сюды, вось мы я разам з ім прайдуся, замеряем крокамі, колькі тут метров. Ну ён боится, ён трус. Таму изнёс. А тут же еще история, что зона аховы была перенесена фактично, так? Да, она не была перенесена, она была скорочена. Она была, зона аховы была... И зменшена. Она была 120-150 метров. То бок это была фактично великий будинок, частка великого будинка была у зонах аховы. Да. А зараз они просто узаконили это беззаконие и скоротили зона ахову. аховы проходит вот как раз как дорога. Зона аховы, вось она проходит по этому плоту. Аховная зона. Зоны аховы, и они распаўсюджваюцца и на будынак. Будынак знаходіцца ў зонах аховы мемарыяла Курапаты. Але ж зоны аховы, яны дзеляцца на ахоўную зону, зону рэгуляванай забудовы, там, дзе зараз знаходзіцца Бульбашхол, і зону ландшафта. І такім чынам, але ж это все зоны аховы мемарыяла Курапаты. І таму, канешне, гуляць, забаўляцца тут, у гэтым месцы, это просто злачынства, якое павінна было быць спынена з самага пачатку. Але ж мы так разумеем, хто даў дазволы туды. Не просто так ён сказаў, што едзьце туды, ідзіце туды, выпіце чарачку. То бок, значыць, хутчэй за ўсё, з яго дазволу пабудаваны Бульбашхол. Як мы бачым, з яго дазволу знесены крыжы. То бок у нас вырашае ў краіне адзін чалавек. Адзін чалавек, якому не баліць насамрэч, яму не баліць вось памяць об гэтых закатаваных людзях. Яму насамрэч не баліць. Каб яму балела, ён бы адкрыў бы архівы, мы ведалі, хто тут ляжыць, каго тут забілі, каго тут закатавалі. А так яны пастанову 69-ю пастанову вот недавно Саумін прыняў. І там, значит, все крыжы з шыльдамі іменнымі, якіх няма пацверджання, што яны тут, яны павінны быць таксама, значит, ліквідаваны, да? Ну што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мы вам архивы не открыем, мы вам не скажем, где ваши родичи забитые, закатаванные, да, лежать. Але ж мы, тым не менш, крыжы, якія вы ў памяць сваіх родичаў ставіце, мы іх знесем. Ну, то бок, ну што это, як это называется? Я памятаю, летась активист Евген Батура поставил крыж тут своему сваяку, так? Камень пытался ставить. Камень да. Пытался ставить. Спрабаваў? Спрабаваў, не далі яму завесці это камень, не далі. То бок яго дзед закатаваны тут габрэй, і не далі яму завесці камень, то бок не атрымалася яго паставіць.
Таму ўсё І гэта спісаў не адкрываюць, і помнікаў не даюць, не дазваляюць ставіць. гэта называецца вандалізм дзяржаўнага ўзроўню, да самага высокага дзяржаўнага ўзроўню. Але ж это іншымі словамі, як вандалізм не назавеш. Яшчэ сёння мы падыходзілі да працоўнага, цікавае, вось ён працуе, там, значит, робіць сетку, вось эту зараз што ставіць, да, сетку, да? Так, і я яго запытаю, ну як вось у вас там дядзечка такі, ну бачна, што адкрыты такі. Я кажу, ну як вось у вас рука паднялася, крыжы гэтыя там прыбраць. Ён кажа, ну это не мы, это іншыя людзі. Але ж нам сказалі, што гэтыя крыжы будуць усталяваны, што зараз іх забіраюць, яны будуць на складзе, дзесьці там ляжаць, захоўваюцца, а пасля яны будуць усталяваны і будуць вернуты назад. Я вось на яго гляжу і думаю, ну вось дзеля чаго было крыжы? Вось ён такі наіўны, так это все гэта апраўдвае сваю такую сёння. А вы самі верыце, што сапраўды іх вернуць? Я не веру, таму што дзеля чаго іх было вырываць, калі можна было паставіць плот за імі, і яны нікому не перашкаджалі. Я, канешне, у гэта не веру, што пры гэтай дзяржаве, я веру тым, што яны вернуцца, але не пры гэтай уладзе, не пры гэтай дзяржаве. То бок гэта ўжо будзе іншая ўлада. Улада людская, гэта ўлада не людская, не чалавечая ўлада, таму не веру. Гэтай уладзе я не веру. Добрый, Ганна, дякую вам великий. Дякую, дорогий раз, мы с вами размовляли. Это была Ганна Шапутько, активистка оборонца Куропатов. Что у нас тут за этот час отбылося? Видать, у працовников некий обеденный перапынок. Вон, что тут працы спынились. А хто бачив Мироновича, куди він подівся? Так. Получается, все тут обед. И начальники разъехались. Ну, а милиция протягивает пильновать ситуацию. Не, рабочие працюють. Вот там я бачу, они с этой вірокой. Да, ну тут покольки тут перапынок у працаўнікоў і у начальнікаў, і тут нічого не адбываецца. Мы таксама зробім невялікі перапынак, нам трэба памяняць акумулятор. Вернемся потым у эфір, будем працягваць. Цяжка меркаваць, што тут можа быць пасля перапынку. Нібыта нейкія працы працягваюцца, рабочыя ходзяць, але так уже па-савецку. Ні шалка, ні валка. Што тут адбываецца, незразумела. Ну, відавочна, што начальнікаў няма, відавочна, што Ганна Канапацкая з'ехала. Да, мы тады, відаць, мы спынім наш стрым, спынім наш рэпартаж і будзем сачыць за падзеямі, якія тут бываюцца. Нагадаю, гэта Радыё Свабода, Олег Грузілович, Андрей Рабцев. Мы вялі рэпартаж з Куропатаў, дзе сёння з раніцы было дэмантажавана больш за каля 100 крыжоў, дакладна мы не ведаем лічбу. Яны ўжо вывезены з Куропатаў, это тыя самыя крыжы, які усталяваў Зміцер Дашкевіч з паплечнікамі летась. На этом месцы, дзе яны стаялі, это тут ад дарогі побач з рэстарацыяй «Поедем», ужо будуюць агароджу. Ну і спадар Миронович, это дырэктар баралянскага спецліцказу, нам нічога не пракаментаваў, што тут адбываецца, але сказаў Белта, што тут ідзе добрае упартаванне тэрыторыі і знос незаконна усталяваных крыжоў. Вось пакуль на этом мы спыняем наш рэпартаж, будем сачыць, мы застаемся тут, будем сачыць за падзеямі, і калі нейкая будзе цікавая падзея, мы абавязкова вернемся ў эфір. Да пабачэння.